Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Alana, Anita. Sungbatan na kaon. Maasi ka mata. Nabayaga ko nga agar-aram kan ka. Unay ba't ti panang parigat mo kanya akon ngay? Ay nawa, di ka mat makaur-uray, Lupito. Agur-urayak nga rod, ang mga dapay agaram kanya ka nagugwapong am itisi ka. Ay nawaw. Kit agur-uray kalatan. Ibagam ano danamnama kunawan. Tapno amukmait no agaram ako niti sa balay. Dakulit ka mat. Sige man langan, sungbatan kan. Tamangan no agaram ka pa iti sa baling agpaiso. Yes! Kamaw dyan na. Makaasawa ka na. Ay na, asawa dagos. Kanya nga rod. Iso nga rod nga inaram ka. Na makaasawa ko. Ay na wow, anya ti kunam Anita. Danunan dakan. Ay, wananang. Sinong bata ko ni Lupito. Kasarmat adagos ang tibagana. Anya ngay nga raw, no, day tama lang titurungam. Ay, wananang. Umayda dumanon inton Sabado. Ipapartik ton di may sakal ding. Tay suti ipasango kadakwada. Ay nawaw, kamaw dyanan na, makaramanak man ang itikalding nanang. Ay na, di man ipakat na kinarawat maun. Agbain kanto kumamat. Dim ipadlaw iti agbalinto nga asawa marawat ka. Ang mga no agbabaway, amang ikasarkan ka. Ay nawaw, ninanang mat. Day talaang ti pagbabawyan na amang ikasarkan niya. Ay kawan na. Ang mga no makita na anarigat ka may talunan kat umatrasan amang ikasarkan ka. Nalabas kayo mat nanang. Uray narawat ak atamok mat kag trabaho. Nalaingak mat amakitangdan nga agraep, agseka, aglaba, agdalus iti umaken no anya pay ditangay paramid na. Munay, nagadon nga imbagam. No saan mo kaya ti mapagbagaan, ay di saan lang. At kami dito anak ko, balayan. Balayan ko na ay sunto mo lang, si tungpal na. Ay, tawaw. Ay, kawan aabalayan. Tangay, da kayo tinalalakyan. Anya kay ti plano yo, iti pa nagkasarto dagiti anak ta. Ay, kay numabaling ko maabalayan. Sa isang una nagarbaw. Basta tinapatag, makapagkasar na. Kahit anya nga iti makunam Anita. Ay, nawaw. Ay, katwan ananang. Ay, manunto nga iti maparte ababoy. Ang damat tarakan ko talo ababoy. Umanay day jayon. Tadakkel damait. Ay, nawaw. Siguradong tuman karon ti busog kun Ay na, saan man aday tabusog ti ibagbagam si Kadita. Pagtungtungan nyo pa'y kide, dagiti na dumapaggastusan yaw. Kasanungay, dagiti kawis yaw. Da kaminton ti makamo iti magastos para iti kawus nanang. Agabang kami na. Karaman ijayan ti badoy ko ni tatang. Kun dagiti abay. Ay, nawaw. Ay, kamaya garon Tapno saan tayo ngagpadait. Isubli tayo tulangan, intun malpas ti kasar. Alang aron, mayat na huwag kakatunusan tayo. Mayat, ba't saan kayo napili? Umanugot kayo mat iti amin na kaya me. Ay, nawaw. Saan tayo matabak na nga balayan? Kanuan niya ti addaak, di iso ti anusan. Ay nawaw, natulag gaya man ti kasaryo ka ni Lupito, Anita. Ay, iwan Andrea. Umay kayon to Pizza 20 inton Septembre. Imbag ka pa'y tamakiasawa kan. Ay, nawaw. Apay, makas-asawa ka matin aya. Awan pa'y ngarod ti mangi kasar kanyak.
Awan ayat agar-aram kan ka. At damat, ngam agutang-utang damat dito istor ko. Ay nawaw. Imbis nga agpakitang gilas da kumakan ka tapnosong batam ida. Ngam utangan da ka mat. Uwan nga rod di uray aw-awan mo't ano umot utang damat. Ay, excited ako ni ti kasarta, Anita. Uray ka natulag mo ti kalay sa ta. Agkaidatan. Ay nawaw. Di kalakot makaur-urayan. Asidag lang arudan. Saan nga rudin? Alan agkaidatan Ay nawaw. Saan ang mabalin Noy matras kan ngay. Di awan maaramida kon. Ay, nawaw. Apay nga umatrasak ngay. Basta. Diyak kayat nga kaidata. Aguray taging gamalpas ti kasarta. Yan, dama bukod kong nabalay. Di agawid tan ijay. Isunto mo ilang ti pagawid aminton malpas ti kasarta. Karkaron diyak kayat Ibagadan to pa ay asyak ti sana makaururay. Baka ibagada nga indanon ko ti bagikun ka. Ay nawaw. Itatanalpasan ti kasaryaw. Mabalin mo ti makiawid ka ni Lupito ija balay na Anita. Ay naku, anya nga tatirik na ti adda asawa na nanang. Ay ka adda asikaswa mo na. Ada ilabam, ada ilotwam, ida saram iti kananda, kasjay. Kan agdalos ka iti balayaw. Ay nawa, kasjay aya? Kat ni Lupito ngay nanang. Anya ngay mati aramidan na para kanyak. Ay kat iso ti agbirok iti pagbiagyo tagay awan pa'y matanak yaw, di oray tulungan pa'y laang amanggad. Numalpas mo amin at trabaho medyo balayaw, di agbirok ka magtitipakitang ganam. Kasi jay, ay nawa, ay isuang nga rod nanang. Adakon bakit? Iluto mo, ito'y ginatang ko asidaan. Ay nawa, anya ngay day talakay. Pitchay, sagpawam iti sardinas. Ay nawa, ay anyamat to. Di pa'y gumatang matiti karnimat. Ay, kanyang itar aramidam dita. Di mo samak kayat ti aglutaw. Ay nawa, ay kayat ko alakay. Ang may mayat ko mati agluto no, karni ti iluto. Ay, pasensya kan bakit? Nakapoy ti diskitar ko ita. Kan dakkel nga minti nagastos idi nagkasarta. Iso nga aganos ka pailang wan. Anya pa'y ngay nga rod lakay. Ay, tsak maka ano si di kastoy. Puro mo't natin ti masidsidan. Agtrabaho ak man laangan tapno makaramanak matitikar ni. Sipod nagdan nga kami ka ni Lupito. Diyak pa'y makaramaanan iti karni. Idilaang panagkasarmi tinagumumak iti karni. Ay, agrubwatak. Mapanak iti balay da ang kilkilo. Damagak man no da ipatrabaho na. Ay nawaw, imbag man tayo may ka. Ado ti trabaho nga agur-uray, nga mawan matang danak. Apay ngamin adidak ayaban nga itata. Ay kung naknusan mo na kayat ti makitang daan, nakiasawa ka mutin. Ay nawa, kayat kulat ta at agtrabaho tata. Awa, masidaan na imas na jak agtrabaho. Ngay Lupito, agtrabaho may. Ay na tata, puro mo natang ti paspasidaan na kanyak. Kastaya. Ala, nagtrabaho ka kanyak. Nalawa di ka may sa. Ay, narutan dan ka awang matang danak nga gaik. Tabisi mo't amin nang iti adda umana. Ay nawaw, manungay titangdan ko iti inaldaw tata. Kas iti sigud 500. 500 ti one day. Amok makidingalis to ti garaw mau. Iso apat ka jak malugi kang ka. Ay nawaw,
Igatang ko amin iti karne, iti 500 a maswildok itatata. Ay, adumat din apandangan ko siguro, ging gamay, boss. Ah? Ay, nawaw. Ay, si kalatyak sida? Ay, kauwan atata. Birok ko mat. Apay ngamin ngay, asan agumatang iti karne ni Lupitaw. Saan ko nga ikarga iti ref dagito'y akarni? Asinakit day, sakto ibilag. Malamtumat nun nga gawawid ni Lupito. Ilamang kong tumatan, tapno saan na makita insun sumangpag. Aday ta, nailasin kong to'y asinak. Ibilag kuntong inton bigat, sakbay nga apanak man aggaigan. Umanayon to'y may sagret nga ilasin ko asidak. Uray ta nagdakkel mo tagret. Ay nawaw, iluto ko tamangana ko. Nay, apay ngay bakay? Di ka magmangan. Naimas mo, to'y linuto mo yung sangpet ka. Torta atarong ko naman. Ay nawaw, makan kalatan sa anak nga rod mabisin. Sidak nga ro dami na nabanugak ka, ito na pan nagtrabaho. Wen, si daom latan. Di nakpabasulo na, no agbisin ka yung madamdama. Wen, kunak lang arudan. Sige, panawan kan dito'y kusina. Talaga dyan malapdan ti turog ka. Ay nawaw, nagadumat a karne, dagitaan na ibilag di talikod ti balayaw a nalabsak. Mayat sakit di ti birok ni Lupito ado ti abastuyaw. Ay nawaw, saan ani Lupito ti gimatang iti day tananang? Siyak. Apay, adan trabaho. Kapilitan ang nagtrabaho tadimat gumatang ni Lupito iti karne. Puro matnatang. Di kapilitan nga agtrabaho akon, tapno damat igatang ko iti karne asidak. Ay nawaw, sika lang tagsid sida iti karne. Ay katuan ananang, idulin kon tumanan inton madamdama dagita tapno saan makita ni Lupito. Ay nawaw, madidikas ta anak ko. Sidain niyo angadwa. Ay gungguna na nanang, apay ngamin tayong imutan na. Di pa'y mat gumatang iti karne. Ay sos. Kaslasaan mo nga asawa, no, kasta? Nagadumanon asa uyo. Mabitla nga, tayalan kayo iti ihawid yo akarne. Imbagla apang rabyan niyo, nanang. Ay, nawaw. Anita, bulol man jay martilyo ni Lupito. Mabiro ka rin martilyo. Mabitla ang tatang talaag. Ay, dumanon kayo pa yata, birukag pa'y. Alang araw. Umunay ka. Nagadumot a karni nga karaibitin di nga ito titawad. Una ni Lupito, nakapsok ti diskitar da ita. Nagloko diya tao. Kasaok tuman. Imutan nagsama ni Lupito. Apay di nakpinautahan nga. Hindi umut-ola nga. Tinkwana. Kunam ang nakapsot ti diskitaryo. Nagaduma a karne tinakabitin iti balayo nga ibilbilag yaw. Ay nawaw, ay agtagtagainip kay kaditatang. Kano nabayag adya nakaramraman iti karne. Ay nawaw, di kan aglastog. Napanak bimulo di ti martilyaw kin Anita. Kit nakitak dagiti ado akarni anakabiting. Awan amok di tatang. Jak amo nga dakarni nga ibilbilag ni Anita. Ay nawaw, nagloko ta sawa. Kaya nasawan, isulaang tadsitsida iti karne. Isumutlasan amang mangan iti rabi ay. Siguro, nalpasin anangan. Iso adi na kahit ti makisango kanya kamangan. Maday, ti ugalit asawa. Agtip-tipidak tapno darasak makaurnong para iti masakbayan may. Iso jak gumatgatang iti karne, tatang. Kaya't asawan ti asawa. Tibirok na. Igagatang na iti karne. Ay nawaw. Ha?
Ay, wala apay ngay, tadinak ba't ikan iti karnay. Si putak ni Anita. Tiyam muna. Kat napanak nagtrabahon. Ngam adak lang dito kasupukan ngagsisiim. Ni, Bajay. Inala nang agpaiso ti agdan akayo. Kat impasanggir na itilikod ti balay. Imunog manay. Mapan na siguro alain ti bilag na akarne. Ay, nawaw. Agpaiso. Ado ti awit na akarne. Dajay. Imulin. Kat ibilag ng dagiti karne. Na, bigla mo't anababtugan ni Anita. Ay, inakarayatan. Anita! Ay, sus! Awan mo't puot man. Ay, imposible mo't anadangran. Nababalaang mo't tinakatindagan na. Ay, tinasayat. Itaray ko i ospital. Sa dino ti ayan ko. Ay, nawaw. Ada ka dito ospital. Bakit? Apay, anya tinapasama kanyak. Di mo malagip. Tinapasamakan ka? Huwag, malagip kon. Agibilbilagak iti karde. Idi biglaan na ulawak at naot balansak. Malagip mo mat siguro. Madamang agibilbilag ka kadagiti si daw makarnay. Hindi simro siguro ti high blood mo. Iso nabanitog ka na. Ay, nawaw. Apay nga, mom. Sinipsiputan ka Naibaga ngamin ni tatang. Nakita na nga ado ti karni nakabilag. Siniputan ka mga agpaisaw. Kat ita, ay high blood kan. Bukbukudam ngamin dagiti karnay. Bawal itang agsida ka iti karnay. Agyaman ka ta mild stroke lang tinapasamakan ka. Ang maulit pa'y kanaw. Ay, delikado kan. Isong ay sardeng mo ti agsida. No kayat mo pa'y ti agbyag iti napaot. Anya ngay dagita nagado abit-bit mo lakay. Karne baboy Nabayag nga inimutak ti bagik. Kayat ko ti makaornong. Ita, kayat ko matiag sida, oray sag paminsan. Ay, nawaw. Ay, kayat kumatday talakay. Ay, iyag mo man tayo dubog. Ay na, nagimas lakit din. Karkaro no, tabana. Ay, siyak tagluto iti sidak. Siyak lang tiag sida. Adda parya dita sida. Isu ti ilutong. Sana mabalin nga agsida ka iti karne. Tamang anong maistok ka man. Kwartak pa'y ngarod ti usarim agastusan iti ospital. Ay, nawaw. Ay, nawaw! May salaang tibyak tayo. Rumbang na laang ngarod nga aywanan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
No kaya't mo, agawin tayo ti lugar mi, Pauline, my loves. Kasano no masalaw ta ti ex mo? Amang ano ipungot nakit di Simeon? Ay nawaw, relax ka lang ka di. Sana mapasamak dahi ta, tadak mo takat ma'am. Promise? Uwin, syakti makamukan ka. Ang sakbay nga ipasyar ka iti lugar mi. Agrenta ta pa iti lugan, tapno da service ta. Wen atap do di da ibaga mamirmiraot ta. Puno dahi ta. Sana mabalin na tricycle ti pagluganan ta nga gawid. Ala, agpulas ka, tamapanta ijili. At ang tinakontak kong agpaparinta iti lugan. Mabiit lang nga ro, tag-shower ak Simeon. No kasta, agawid gaya man ni Simeon dito'y lugar tayo, bakla? Wen, isumati ko na ni Tata Rodel. Siguro, kailing mong tiix mo niya. Anya? Ay, sana niya? Anya kumaaga po? Nabayagan ang naka-move on na kinkwanan niya? Ay na wow! Nakitang tadyay kung tayo sa? No sa anak nga agbidot, ni Simeon dayjay. Ay, iso ti driver, kinatakaduhan a babae oh. Ay, iso siguro ti bagbagada at taga-syudad anang isukatan ni Simeon kang ka, friendship. Unay kan, friend, ipalagip mo pa ilaang mat. Os, kunak man no naka-move on ka? Apay akas lang masaksaktan ka? Nagloko kan, Simeon anak ka. Ne, apay tatang? Dahil tinagisukatan ken kuntisa. Ay nawaw, apay aya. Adayo mo't aseksi. Napupudaw, kaya napinpintas ni Pauline, ngam di kontesa. Nagpuskol ti make up na. Kinakara-artist ka. Ay natatang, saan kailangan min ana irwam? Di kayo madanagan, extended ti bakasyon mi ka ni Pauline. Tapno maamuyo mo tinobyak. Anya, Ay, uwan gayam. Alwadan yung tilugan na nakaparada iti paraangan taya. Sana mabalay na magasgasan tayo tatang. ay nawaw. Sa dino may tinangalam iti kasta kapintas alugan Simeon. Di yun saludsudan no sa dino tatang. Ay, karwasan nyo man kide, gawan ar-aramidin nyo. Mabiit lang Simeon, isardeng mo ti lugan. Itiyan niya ka po, Pauline. Ti ex mo ti masabat ta, saan ka di? Ah? Uwan, ni kontesa. Ay no, kastamat gayam ti langana iti personal. Isardeng mo man iti batog na. Kunak man no kabutang mo ti ex ko. Di ka mabutang ay pungot na ka. Saanan Simeon? Isardeng mo man kit di ti lugan? Saanin, pusinahan talangan. Kasla naklat si ka. Saan pa yun ang makaisam idinay batog takin kwa na? Kaya nakita kinusilapan na ta. Madlaw nga umapal. Bayam nga umapal. Saan mo tala maibagay dahi ta akong tesa itikas kanya? Ay nawaw, wen ata siyak ti may bagay kan ka, Simeon. Nay, apay anak kami suot kasi mangpat konte sa anak ko. Masurunak iti dayta Simeon nanang. Ay nawaw, anya man ti kalukwan gay naramid ti ex mo ay anak ko. Nasalaw ko ida iti nobya na ditadalan. Kat busi-busi na andakit din. Anya? Di lagbain mo dayta tao. Nakalaslas to. Ay, isuda mat gayam tay nangag kong agbusi-busi na. Wan, lugan da di kabarbarong agkaralabas iti paraangan tayo nanang. Ay nawaw, no kasta, bak nang gayam tinobya ti ex mo kunte sa anak ko. Siguro nanang. Nagpintas mo nga minji lugan da. Sumalagayam akas tala ang kalakakin kwa na tinangisukat keng ka. Ay nananang, nasaysaya at matlang tain break nak iday. Ngamen, talaga asaan ang maibagay day taasim yun itikas kanyak. Si putam man kit din lumabas da nanang. Ibagam adida unay agbusi-busi na tanay. Nasakitan tilapayag ko. Sa dino man ang tipapanan nyo Simeon anak ka.
Kasang sangpe yo lang. Ita, rumor kayo ba lang? Mapang kami lang kumatang, tatang. Asidig lang gayam ti papanan nyo. Apa masapul nga usaran nyo tilugan nyo nga. Ay, nawaw. Anya kay laki din na ya. Iso nga rod ti usar tilugan. Wala amangan lo panunutin dagiti kalugaran tayo. Nga ipalpalastog yun tayo talugan. Mabali magmag na kayo latan. Panunutan da, ano anya ti kahit da panunutan? Di ka ka di mabaek. Tatang, awan mo ti dakes na. No usarin mi ti service mi. Bayam nga umapal da apay parikot mi day ta. Ay, nawaw. Agawaan si Mion, anyat orasan. Nagagyaw. Ala, yung kami pa'y gumatang, tatang. Kumusta kan nga, bakla? Ay, uwan kayam. Ni Pauline, tinobyak. Hello? Hi! Ay na! Ang ganda nis pala ng nobya mo, Manong Simeon. Agyaman ang klaon na itidayta ngayon bagam. Siya pwede ko nang bakla. Nalaing agpili da ito yan, ya? Ay, uwan kayam. Pasensya ka, ha? Noong paradak pa lang ti service mi iti parangan nyo. Naglilipit tumot ngamin iti kalsada. Awan pagiparkingan iti igid. Ay na wow! No apay kami ngayon tugod yung pala tilugan nyo Kano nagasilig mo dahil yung tirsina? Ngamin saan na mabalin na mabanog kan mainitan tinobyak. Iso nga ura asidag ti papanan mi. Usarin mi ti service mi. Nagparamag talaga. Ha? Anyat kinunang bakla? Ay! Iti ko na. Anya ti umayaw gatangan. Tani ada papan na. Nas ka namang rikupakuan. Hay, una yan ti tattao itapanawan. Na para magdamalaw na yan. Shh! Ay tangiwat mo ka di akunti sa anak. No kasano, makapauman ti ungor tilugan da. Agbusina da pa'y nga rod. Di damat makarik na. Ay nawaw. Kaya't dalaang manen amaamuan ti intero a barangay nga adda na pintas alugan da, nanang. Ay unay ka matin kunti sa anak ko. Amang ano adalaang mat na pananda itinubya na Mabalin mo't ngamin ang magmagnada. Agpudno ka man kanya, kuntesa. Umapal ka kade, kada Pauline kan semyaon. Ay saan? Anya kumangay ti apalak kadakwada, nanang. Ti kinaparam magdadwa? Busina da busina. Di daman laagpain mo't. Makadisturbo da iti tao, nanang. Naimbag kumaan lumabas da laang. Saan mo't agbusina da pa'y? Friendship! Anya nga minantay ko ng mga istorya, Masurunak iti ex ko friendship. Na para maglaunay. Ay, wow! Amo kun ano apay. Siguro, may sakamot kadagiti kanayon da abusinaan. Tunggal lumabas, when masalaw mo ida iti kalsada. Naalalam bakla. Ay na, talaga ang maibusan ti pasensya kadagiti tao. Ay, oras siya kaya. Tunggal lumabas da dito iti tersena. Ay na, masapol magpapansin da. Ang narigat kami ti agsasao. Ang mga no panunutin da, apalan tayo itilugan da. Ay! Wala sa sinyon! Nagsakit mo tilapayag iti busina yo! Speaking. Anyat ko lang dito! Ti pa nagkunayo siguro kat nasaya at ti kastangar aramidan yon niya. Ha? Dayta ka di ti makagapon no apay ang nagawid kayo. Kaya't yu ti agpalastok. Anyat ko lang, Puntesa. Ipig sa'yo man, tani, tiyak ko ni mangag. Ay na, inal daw lang nga nakasta! Nagsakit tilapayag may iti busina kung tilugan nyo! Kanya? Iso na sakit tilapayag yo, ta umapal kay kada kami. Bayaman ida Simeon. Normal laang matkit di ka? Aglalo pa'y kat no saan da pa'y anapadasan ti maadaan itilugan? Anya manay, talangag ko ang nag-iskandalo kayo kano ititirsina ni bakla. Si Miyaw, anak kaw. Ay na wow, nainayunan daman ng tindanon da kada kayo at chismis tatang. Ay, nagadon tagreklamo iti kastangar aramidin nyo anak. Ang mga ano panunutan dagiti tattao, ang nagawid kayo lang.
takayat sut agpalastaw. Nagawid kami, takayat miti agbakasyon, tatang. Una, nga masaanin ang naragsak dagiti kalugaran tayo, iti kastangar aramidan nyo, iti nubyam. Makadisturbo kayo ngaminan. Umapal dala kada kami, iso akasta. Ay, kano kayat nyo, sumurot kayo kada kami kanipulen. Ag-road trip tayo. Saan? Intun kwan, panunutin da. Akan kanunungak ti dakis nga aramid nyo, iti nubyam. No nag-aawid kayo, tapno agbakasyon, ay agbakasyon lang Saan nyo adisturban ti padayo a tao tapno awan ti rilay? Imawag takin ko ko itilugan a binulod ka, Simeon. Anyang itimbaga na ka. Kasapulan na kanun ti bayad. Agraman tilugan. Due date ka no ita. Ay, nawaw. Apay nga na sinong batam. In-off mo kumalatan ti cellphone mo. Tapno nalakalang ti agrason. Ibagata nga awan signal itinapananta. Matkit di Ang bayam, i-off ko ti cellphone ko tapno saan dak ama kontak. Una, jak pa nga na-enjoy ana usar ti lugan kahit. Ket, sa di numanan nga iti papananta? Inton malam tumanan. Agi na natapay mo ta. Okay. Nag-text akin ko kay tilugan. Di mo replyan. Sana bale? Isublitan tumot lang. Saan tabot nga itaray tilugan na binulog ta? Oh, anya ter aramidam ditoy bakla? Ay na, ada kayat kong ipakita kan ka friendship. Ay nawaw. Asino nga tinagbantay iti tirsenam? Nang rikupak pa lang tanapatag ti kayat kong ipakita kan ka. Anya day ta? Basaan dito na i-post iti may sa Facebook group asi Malyak. Dito Ay nawaw. Rupa mo't dapulin kan Simeon. Kan aguray ka. Tilugan mo't ngay palpalastog da ti adday ti ladawan ana ipos. Basaan ti caption na For rent lang ganti lugan nga palpalastog ta? Anya? Yes! Iso nagpost akin ko iti lugan. Tadida ka no ag-reply adwa. Kat ni, kasapulan dan tilugan. No kasta. Saan damat gayam ako kwa day jalugan? Kunakon kat. Talaga ana para magdagita adwa. Anya nga ita? Ay, anya nga friend. I-message ko ka di tinagpost. Wan, i-message mo. Agruam dagita mang lukloko ti pada da a tao. Ay, nungay maamuanda adata tinagipulong. Ay katuray Apay, nasaya at kastangan aramidan da? Agriin kayon dita, Simeon, anak ko. Ay, nawaw. Nasa pa ito, tatang? Adda ni Kapitan, itiruar, anak. Ay, nawaw. Anyat araramidin ni Kapitan dita? Kahit da kayo kano ang makasarita. May papan ka no itian niya, tatang. Diyan ka mo, Simeon, anak. Basta rumor kayon dita. Sige. Mabit nga rin, tatang. Kasaritak pa yung umuna, tinobyak. Agawaan nyo Tay-tay pa nga aguruuran ni Kapitan. Nakababain mo ikingkwana. Adda ni Kapitan itiruar, pulin. Amangan mat no may papan itilugan ti umay na ibang Simeon. Ay, uwan nga rod. Kasano nga taan na amuan ti aking kuka itilugan? No sa dino ti ayanta. Ay nawaw, nakababain ti kastoy. Abay, si kalang ay ati mapabainan no bilang lang. Adayamat imbaga kasyaklaan. Anya ngayon ti aramidan ta. Diyak kayat ti may balod Simeon. Diyak kayat. Nung ay lumagto tayo ti tawa, tumaraytan. Ay saan? Ang mga nukar-karo lang ang may babain ta. Nasaya at mo ito nagpakita kayo atwa. Adda ka din masapul nyo, Kapitan. At ang tinawat may reklamo. Liyo ka nung ngamin insubli tilugan na binulod niyo. Saan kayo pa kano agree-reply? Nakapsot namin ti signal dito Kapitan. Ang palawag kang tulangan ni Barangay Hall. Umayton ti makinkukwa iti day talugan itong maramdama. Kapitan, mabit lang.
No apay ngamin, asan kayo ang nagtungpal iti nagsasaritaan nyo? Naimbag ko ma, no replyan nyo di tao, tapno di na panunutan nga intarayo ti lugar. Kalugaran tayo, tinakakita iti ropa nyo anay post iti Facebook. Naipos iti Facebook, kunayo kapitan. Wan, in-post na ti ropa nyo iti Facebook. Tamarigatan ta ka no amang sapul ka na kayo. Aglalo kat saan kayo amakontak. Alamot na natatang, amang ano mabalin na kasarita yung ti kapitan. Pasensya kan Simeon anak ko. Ngam awanin ti baramida. No may papal iti dahi sa abanag. Ay nawaw, ipalubos yung arod ang mabalod kami. Noan niya ti desisyon dagiti masignan. Sangwan niya anak. Sangwan niyo ti bunga, ti kalukwan niyo. Di kay mabayin ka dagiti kalugaran tayo tatang. Awan ti rumba nga pagbayinak anak. Da kayo itinubiam tinagaramit iti kalukwan. Isuata kayo mat timang sulbar. Jak kanunungan ti kastang aramid yo ha. Kundi balastog kayo kanumay. Kitain nyo na itabong at ikalukwan nyo. Tatang. Sardigan naksikasim yun ha. Agsaga na kayo kiti. Tamapan kayo iti barangay hall. Isubli yun na italugan. Kan bayadan nyo tirumbang ay bayadan nyo. Di yu urayan na kiti pulis nga umay dito balay. Ay, nawaw! Di kay agaramid iti kalukwan tapnula ang adda maipalastogyo. Kanayon nyo kumaalaglagipan at idakas nga aramid kat dakas mat ti ibunga na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Oo na. Jakon kaya atin di makisugal kan ka. Jak ammo no sa uran nak. Uno talagang nagmalmal sakit sugal. Ay nawaw, anya asasauron nga ibagbagam may. Kasano kumasauron ka? Talagang agmamalas ka. Di mo kaya tanak, makamu ka. Di isang ka na makasubot. Kasano nga rin no itultuloy ta. Kat maama kami na korta. Awan tuman pagkaan ko. Nagimot ka pa mo. Di nakikan itinaimas asidain. Buy-buyain kan tumar ngagsidsiday ti karne. Idinto asyak ke. Tuyo. Ay nawaw. Ay katrumbang lang at akwartak mo tinggatang ko iti karne. Alangan makisida ka nakabudget la para kanyak. Isong nga ustaw. Santan ngagsugal. Tamangan no maabak manain. Ay nawaw. Ay pero di mo kaya atan Diyos ton. Oresan ka makasubot ka dagiti ado nga abak mo. Ay kumamo sa bali asugal tabarang agsurti akmal. Ay nawaw. Anya kumape asugal ti mabalintangay nga ayamin. Apay dapay sa baling amo malaksid iti baraha. Oo, mga dam mo. Sige nga, baka dam mo. Ay, aguri ka. Anya nga tanong pagpustahan tanga armon ni Ingrid di tadaya. No asino ti sumbatan na kadata, ay kat iso ti mga bak. Nini. Mayat sa bali a klasin ti sugal. Manungay ti pustata. Bumali ta ka ni boss iti sagti 30 mil. Uray ta ado mo, dinaba tayo. Sigurado asaan lang at 30 mil ti mabingay tayo. Ngam,
Alain tantulangan no addan na nga bakti pustaan. Sige, mayatak iti dayta. Asino nga iti umuna amapan agarim kadata. Agtos ko inta. Norumwar ti tao. Siya. Ang no ti bangir na ti rumwar. Ay kat sikat ti umuna. Sige nga raw. Ata, ito sumon. Oh. Uy! Ay nawaw! Makitam. Tao ti akin rabaw. Salbag. Awal lata. Agmalmala sa lata man. Kasano ka no? Sumbatan na kalalangos. Ay, nervyoso ka launay. At dayamot kasta. Umuna pa ilang aldaw nga arman. Sungbatan na kan. Oho. Adamot pegi din nga awan. Anya ka di tigagaram, Manong. Nakapasyar ka mat. Kuading, kaya't ko kumati umay agaram na mabalin. Ha? Ang mga noadan girlfriend mo, Manong. Ay, awan. Amom ka di asikat kaunaan nga inaram ko. Ay, nawaw. Agpaiso ka di, Manong. Uwan, ading. Nakayawan ak iti kinapintas mo. Kayarigan ti sampagita nga agadiwara ti bangluna. Ay, nawaw. Unay daytan, Manong. Nusong batanak, saan kanto nga agbabaw iti sidong ko? Dungdunguan kanto itagnanayon? Kasano nga yung masiguradok no agpaiso dayta nga ibagbag ang Manong. Sung batanak tapno may panagnag ko, ading ko. Ay, nawaw. Sige, bayang Manong. Tapanunutak ka na imbag. Apay kasalalim mi day ti Roma, nakakita ka niya ading ko. Ay, kunak nga no, ti urayak, ti sumungad itaya. Ay nawaw. Sino ay ati uraya maading ko? Ay, saanan napatag amaamuam no asino, Manong. Ay, anya ka di tigagaram, ta nakaumay ka. Kasla. Nagriga magayam arugyan. Rugyan ti anya ngay, Manong. Ti agarum ading ko. Agaram ka man? Kuma. Apay, ada ka di sa bali nga agar-aram king ka. Ay, adda, Manong. Ay nawaw. Sino nga ading ko? Ni Manong Walter. Sino nga tikeket mo ko da kami adwa? Ay, kwa, Manong. Jak payam mo. Ay nawaw. Isak ti pilim ading ko. Malay, no ni Walter tanaungan ta dyan. Manong agdigos. Ha? Saan matamadlaw aman Manong agdigos, Manong? Ay nawa. Kaun ata napudaw nga rumay. Anya nga iti ginagara ni Ruben Ije Balayo, Ingrid. Ay, nawaw. Imay mat nagaram. Anya, inaram na ka. Uwan nga ron. Ay nawaw, saan ka ding agkatrabahuan da? Uwan nga ron. Mas dawak mat, tanaggidan damat anagaram. Kunakpay mat makursunada nak ni Ruben gaputa kanayon nak nga isuman. Ay, adda ka di bagbagam? Ay, awan. Kunak, mapana kung taada pa'y aramida. Ay nawaw. Nagwapo ka mo iti day tapor mo, Walter. Ay, kawin Kasano nga mapasungbat ko ni Ingrid no sa anak nga agpagwapaw. Maaba ka kumalan iti postaan tanong kastalaang. Ay, gagaliptak ka magamin Mala, panamang kan. Barang sungbatan nakitan ni Ingrid. Saan ang mabaling ang maaba ka iti postaan? Adun ti kwarta kay nabak na iti sugal. Mga panunod ak iti pamuspusan. Tapno siyak ti mga abak iti postaan, me. Aray, kumusta ti panagaram mo? Sinong bata na kan? Ay namaw, dandaninak sungbatan ng dayay. Impaigam na kanya kung nagitiramay na. Anya? Ano kasta? Siya ang mga rudon ti mapan. Anya? Kasta ti itsura mamapan? Ay no, kastoy mo't at alaga ti panagbadbado. Ay, awan mon. Ay, sungbatan na kangarod no kasta mo itsuram. Para makita, no asino ti sungbatan na kadata.
Adda ka manan, Manong? Wala ding. Taaday pudnukin ka. Ha? Anya day ta, Manong? Sakbay na. Aday ba ka? Sapay kumataw manugot ka. Ay nawaw. Ibagamon a Manong no anya day ta. Saan ka di nakadlaw? No apay nagsabay kami kin ni Walter nagarong ka. Ha? Ay, apay ngagpaiso, Manong. Ay nawaw. Nagpustahan da ka. Kano manugot ka. Ikan ka itiba intimel. Takunwari, sakrisong batang. Agsina tamala, no maalatan di kwarta. Ha? Uy, Kunak man laang nupod no ay ayatan nak ni Walter. Saan madgayam? Sige, umanugot ak iti bagbagam. ay nawaw. Kasi, iba ka kay ni Walter asinong batan ako. No umay agdamag, ibagam asakti sinong batang, ha? Ay nawaw, kasano kumasumbatan na ka, kat kumagatan kanyak. Madlaw ko kayat nakmatan. Ikaw na, mapangkaitayan na tatamagam. Ay talaga mapanak. Hala, darasam, mapangkang. Takalbasan na, mapantan agbale. Aggagatulin lagi ti dakulap ko. Masubot kon lagi ti ado akwartak ngay nabak mo. An-anwan niyaw, tisag 330 mil. Pagpunan mi tinugo sa boss. Kasta ngagpaiso, boss. Ala, inutek nga ikistay kita sweldo yaw. Tapno, saan kayo Amerikana? Ay na, ay na wow. Agyaman kami ulit po sa. Talaga nasimpit kayo ka na kami. Kawan anyaman na. Basta nagagit kayo ka na yun. Nasimpit akmat ka na kayo. At tuyan tiba intimel ngayong kariking ka, ading Ingrid. Kastay tulagan ta. Aksina ta na. Ay nawaw. Una Manong, kat agyaman ak iti daytoy Uy, ako na nyawa na. Maaram kumutay ni Margie agayam mo. Isuti kurso na takat. Itata napadasa kong tinagaram. Saan ako na mabae nga agaram kong kwa na? Anya? Kursunadam ni Margie? Ay nawaw. Naibagak pa'y matkan kwa nang agar-aram ka kanya. Ay nawa, saan nga ro ital nga? Ay, ibabawan din baga. Ibagam anag kamali ka. Ani Walter ti iararan ko. Uy, Sige. Isu ti ibagak no agdamag. Apay nga adda ka dito eh. flowers and chocolates for you, Margie. Ay nawaw. Apay da kita eh. Para kang ka? Gamin, napayagan na kursonada ka. Yung mabait na laang agarang. Kuna ni Ingrid nga isutyar armam. Ay nako, nagkamali laang. Ni Walter ti araran ko. Kasta ka de? Kung naklakit din no ni Ingrid ti armam. Sikat ti kursonada. Sikat ay ayatag. Ada ka di magpalagay mo kanya. Sige man laangan. Saan kan aparigatan? Sungbatan kan. Ay lawaw! Talaga kang susurtiyak. Apay ngay, kunak no ni Ingrid ti girlfriend mo. Hindi mo't Margie ti kanayon mo kakuyog. Insina ko ni Ingrid. Sa nga iso tayo ayatag. Nagpustahan talang man. Ni Margie, ti kaya na ayat ko itam. Ay nawaw. Kasla mo nagwapo ka launa yan. Kas ka mo lagrurupa akarag. Wala, bakit ha? Ng bagay ko. Sige ngay, guwapo ang agpaiso. Ng saan mo abagay? Aging kayo ta. Jack Maaklon as sikati sinong bata ni Ingrid. Nawatam lang, di pa nakaabak mo. Saan nga itag na nanayo? Git sikat yung mga abak? Nana, adamot ton istor ni Ingrid. Ay, wan mat barawk. Ay, ada nga minasagap ko at chismis. At di kwarta nga ingatang nakadagiti tagila ko na.
Kat bingay na iti lalaki ang nagpipinos dakin kwa na. Basta jak maawatan di istorya. Ngam inikkan kanu jay lalaki iti ba intimel. Tapno isusa ti mga bak iti pusta. Kaslakasta. Kastaya! Ay, sige, labsan kayo pa dito eh. Isumat lagayam, abiglalatan nga iso ti sinungbatan ni Ingrid. Sa orday di Ruben. Urayam, may tipa ng balas ko kan ka. Gaputa saan ka alimaban iti patas. Umayak man nagpasyar, Margie. Ha? Ay na, una yung tigwapo na. Kasla aklamayin indayon amat matmatan na. Margie? Apa kas lamay kulkulang kamutan? Ay na wow. Kuwa, Walter. Sino nga minti pasyaram aya? Sika kumaano mabalin. Ay na wow. Kunak man no ni Ingrid ti ararmam. Insardeng kong tinagaram. Tadadyaket nga ugali na. Sika kumati kayat kung ay kasar. Anya? Kasar adagos? Uwen. No kayat mo, yawid kan ijayan may. Yam amu kakadagiti dadakkel ko. Tulagan tayo ti panagkasar ta. Inton malpas ti kasar. Agsublita mo't lang dito eh. Tadito'y mo't ti ayan ti trabaho. Kuwa. Kasanungay nga tan ni Ruben. Saan ka ngagpakpakadakan ko na? Mamuan ng tulatan. Awan tong ti maaramidan na no nalpasta na nagkasar. Sige man lang nga. Amom ka di, no sa dino tinapanan ni Marjay. Manon nga aldaw, nga awan tao iji balay da. Ha? Saan mo pa nga mo? Kat no iniyawi da ni Manong Walter. Ah, Ijay na kanu nga ikasar ni Marjay. ay nako. Ilusang kami pa yung alagsinak ni Marjay. Apa nga simurot kin ni Walter. Ay, diyak mo Manong. Ay, awan ang bayan na babaeng. Balang kantays. Ayan ni Marjay. Apa si kalang ti si Mang Bay. Ijayan balay nga agyan ti asawak. Ah. Dinan kaya ti umay dito eh. Awanan ka itibay ay traidor. Awanan kamat itibay na! Alay ko, ayop ka. Amom akayan at ko ni Marjay. Yung apay nga inagaw mo. Rik na ang ti sakit ti maluko, Ruben. Di kalimaban iti patas iti pustaan ta. Ti kunam jak maamuan. Iso ani Margie ti nalak abayad ti pananglukom kanyak. Nasaksakit ti singir ti panagibalas ko, Ruben. Kanya ti ko na. Agpakadakan. Un boss. Diyak kaya natin ang makita ti ropa ni Walter. Nagsakit tinagam ko. Iti panangagaw na iti kayan ayat ko. At ang rason, no apay anaarabin na ti kasjay. No siyak ti na kayo. Agin na yus kayo kiti na. Saan mo't lang ani Margie ti babae dita. Nabayag kayo na nagkadkadwa. Kinumabalain, diyak kaya't amapukaw ka dito. Kaputa sika ti may sa kadagiti kagagitan at trabador ko. Ano ko? Numabalin. Lakaya ti pumano, boss. Awan lang amin ti rupak na isarang ko kin ni Walter. Dumawat kalatan, iti pasensya, barok. Uray na sakit tinagam mo. Adupay ti masapulam ababa idita, nagatok. Sige, boss. Dumawat aklagin iti pasensya kin ni Walter. Ay nawaw! Saan mo nga aramiden, ti saan mo akayat nga aramiden damatken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Good morning, Tata Lucas. Mabalin ka dito Anya may ti may umu... ugatangan, Gudo? Si Kamagaya, Mime. Wan, siyak pa lang tinagbanta iti tersenga ni tatang, tada na panan na. Ay, nawawa. Anya kami ti utangam, Gudo? Sanak nga umutang, Mime. Bayadak ti gatangag. 2 a sardinas, kun may 1 kilo a mantika. Kun... Anya pa eh? Tay man cellphone number mo. Ha? No, okay lang kun ka, Mime. Ay, okay. Awan mat siguro ti agungat anya, Gudo. Ay, nawaw. Apay akas ta ti isem mo, Gina. Ah? Anya nga tinagsaritaan nyo kani Gudo itay, Mime. Anya? Kursonada nakakanukat. Ay, sardangan nakman si ka, Gina. Amom Mime, 30 mon. Di kan agpakipot no di mo kayat timabaakan. Sayang mo tipintas mo. Aklunam kit din ni Gudo. Saan abali ta agpadpada kayo mat a single. Kasano ko mga aklo na, kat saan pa'y matanagdaton kanya? Isuntumot lang ti papanan na. Apay-pay lang apabayagan nyo. Ay, jak man amukan ka, Gina. Advance la unay mati pa nagpampanunot mo. Anyat ikunam, Gudo. Agdaton ka, kani Meme? Uy, nanang. Ay, nawaw. Lukas ta ti arabidam. Makaasawa ka tumat siguro na nakaw. Ay, nanang. Panagkunayo, kursonada na nga ta ni Mime. Apay kumaasaan. Nagwapo ka nagagat kamay. Ay, nakas takarod. I-text ko ni Mime. Ibagak amatuloy ti date may inton malang. Sige, siya kung ti makaamo iti pulo kan sapatos mo, anak. Iplansya. Tapno presentable ka mata iti date yo kan ni Meme. Ay, nawaw. Ay, agyaman alaunay, nanang. Tay sabong-sabungan apulaw. Ti iplantsayo, Laki tiyam ko na jay kay. Ay, asino tinag-text ken kami, May? Ni Gudo, Anya ti kunana? matuloy ka no ti date mi inton malam. Ay nawaw, chance mo daytan, May. Saan abali tagwapo kan nagagatmat ni Gudo? Saan kan tong agbisin no iso ti maasawam? Nga ta? Kas makita mo't May, nalawa ti gardin na. Asino ti kunam akadit mo, Mimi, anak ko. Ni Gudo, tatang. Ay, nawaw. No, kasta. At dagaya mo ti relasyon nyo kinigo daw. Ni tatang mat. Ag-date kami pa'y laang. Saan ko pa'y mat nga inaklon dya tao? Ay, kaaklo naman, Aguray pa'y mat tatang. Isuntungan lang ti pagturungan na. Apay pa lang ang pabayagan nyo. Agpadpada kayo ka ni Jane at ibagbaga tatang. Kastamat lang ti ibagbaga na kanya. Hay, kamaudyanan na. Makasawa matlenter ka kay ng anak ko. Ay, saan pa'y matasigurado, Ay, tatang? na. Kasano, no, saan gayam anigudo tinaitudi nga para kanya? No saan anigo do tinaituding aparaking ka? Ay ka, ipilit tayo anak ko. Di ka matagsasaog, Gudo. Okay ka kadilaan? Kuha, Mimi.
Ang mga numabisin kan. Ay, kaya't kung ti agawid, Mimi. Agawid takitin. Ay nawa, Ay, kunak man no ag-date ta itago do. Kasangsangpet talaang ngam kayat mo kitgin ti agawin. pasensya ka, Mimi. Saan talat ako man nga imimay no agawid tamatla dagos. Di ta ka man lang. Nay, sa dino iti papanam, Mimi! Urayin na ka! Asino iti kadwak nga agawid no ibatinak! Ay, makaammo ka ditan gudo. Pinanawan na mo tayo. Ay nawaw, nagawid ka matadagos gudo anak ko. Kumusta ngay ti date yung ni Mimay? Nagawid kami at hagos Tama, bainak namin kan kuana, nanang. Ay nawaw, Kano pinanawan naktubay. Isuasan kami ang nagkuyog ka nagawid. ay na gudo aya. Imbagak lang agawid kami. Kasta ko na mo ti ungot na. Ay sos, adayamat ngamin kasta makidate. Awanan ang mga nun na dismayamat tan nimimigan ka. Isuro nak ngamin ananang. Amuyo may girlfriend since birth da tao. Awan experience ko no may papan iti panagaram. Practice pa ila ko madayjay kunay. Kastoy mo tan tinapasama. Ay awan mo gudo. Talaga saan kan ang makaasawa no kasta kalaan. Nag-aawid ka ba adagos, Mimi, anak ko? Di yun sa lodsudan no apay tatang. Ay, nawaw. Ni Gudungay, saan nakakaintulaw? Ada ka di makita yung agudo tatang. Napuro mo ti ulom, anak ko. Napasama kaya? Ay, makapasuron day dyan agudo tatang. Kaslang tertripla ang mat. Agasam man day ta, takasangsangpet mila ang sentro ngam kayat ng ti agawid. Gagangay na, anak ko. Ang mga lumabain laang king ka. Di baga nakit di tatang, pag tertripan nak, sayang lang ang ti oras ko kankwana. Sabi siguro, anak ko. 30 matan ni ko daw. Imposible ang pagtripan na kapailaan. Sabay sa, nadakamat ng kanyak, akayat nakangaikalay sa anak ko. Di yun namnamaan nga at dakalay sa mapasama, tatang. Saan mo tan agsent titext ko kun ni Mimi nanang? Ay, nawaw. Ang mga no in black na kan, anak ko. Talaga nasakit tinakom na kanyak. Kasano ngayon? Amo ko no niya ti aramidam. Anya ngay nanang? Ay, wam ani mimay. Kasano nga rugnay? Mapan kay ti ayanda Ikami ti sabong. Ha? Ay, Wayne. Payadyak na panunot day ta. Mga lakan to iti sabong iti arubayan tayaw. Piliyam tay kamamayatan. Tapnusan ang madismaya ni Mimay. Ariglado nanang. Kasta ti aramida. Nay, si Kamat Gudaw. Sa dino nga iti pangipanam kadagita asabong. Sapay inraman mo abinagkat dagiti pasaw. Para ka ni Mimi dagito asabaw. Gina. Para ka ni Mimay? Wayne. Adda ngamin di mi nagkinawatan idi na minsahan. Iso padasa man ti mapan iti ayanda. Ay, wag man maray. Ay nawaw. Talaga adisidido kang agdaton iti gayem ko Ay, unmut Napudno na iti marikrik na kapanagayat para iti gayem mo. Nukas tala ang akanayon. Siguradong aklunan na ka ni Mimay. Amok akursunada na kakat. Oh, pudnaw? Wen, saan na lang ngamin nga aklunan nga madlaw mat. Uray saan na nga ibaga, madlaw akursunada na kamat. Ay, nawaw. Mala, agpatuloy akon. Ang mga numataktak ka pa itilakad mo, Gudo. Ibatik lang ang iti paso iti paraangan da tatalukas.
Ikarga ko dito eh. Dito'y sentro. Abeta. Tapno makita dagos ni Mimi. Sigurado makita na daytan normal. Ay, gawa akong ti pumanaw. Tamangan makita na. Ne, adamat nakapaso asabong iti paraangan tayo, tatang. Ay, nawaw. Ano asabong? Kurakit di ano da kayo tinangyawid. Ay, saan? Mga lagay kumamay. Wano, sa balilaang tinagideliveran da. Ay, huwag nagpaisaw. Asino nga tamo ti makinko ko kita asabaw. Ako na ka. Kung saan nga agbigtaw? Kasta dagiti sabong ana imula iti paraangan da marinora. Anya? Ang mga impa-deliver ni Guto para king kanak. Ay na, nun ni Gudo tinaggapon da kita asabong, isubliyo kan kwa na, tatang. Si kaabot. Kita. Talo apasaw tinyag na. Kasla, I love you, may tikaya na asawan anak ko. Nagado nga amo day jay a tao. Kumusta nga itinapanam ko do anak ko? Nakapagsarita kayo ka kan ni Mimay? Saan kami nagsarita, nanang? Ay nawaw. Kasano nga ro danited mo dagiti sabong kan kuha na ngay? Imbatik latan iti parangan da. Anya? Sana balay, tasigurado ang makita na day dyan, nanang. Ay na, gudo aya. Saan akas ti agarem anak ko? Ano san tayo paila nga? Ta-practice paila ako nada. Ay, practice ta ropam. Apay, adamat aya kasta? Magpaina nga road. No kasang sangok ni Mimi. Jack amo no niya teramida. Ay, kasla Jack makakutay. No kasta, mabuteng ka iti babae. Sana ka mabutang. Ang mabaina nga road, nanang. Si kamon mo ti mamintal black. Nagloko kan gudaw. Ay nawaw. Apay ka di ayan, nanang. Naksayan mo ti talo apaso ti mula kasabaw. Kinukunayo akisayak. Anya? Ti kunak, mga lakalaang iti sabong. Jakmat imbaga nga agraman pasukit itidmaw. Ay, pasensya kayo na, nanang. Intun sumaranaw. Lawlawagin nyo nga minati ibagayaw. Sapay dagiti nagpipintas ti binagkat mo, anak ko. Sana balay. Masukatan tulat ta ka dinanang. Tinapatag ita kit maay ayok ni Mimay. Ay na, agtalimo daw aksen, anak ko. Ay, sana. Ay, mabit lang. Tamang yang plagak iti sako. Tapno san amarugitan ti kawasyaw no matalimo daw kayaw. Ay, yak ambukin ka! Nasalaw kumat ni Gudo idi na minsan nga aldaw, Mimi. Adda binagkat na atalo apasaw. Itad na kanukin ka. Tiyawanan bain agudo. Ne, apay. Kasla nasakit tinakamukin kwa na. Kasano? Kasla pagtertripan nakla ang Gina. Nag-text, nagado nga ibagbagana. San mat amabain kanyak? Ngam no kasangsangok, ay nawaw, kasla agner-nervyos mat tinakanayon. Pudno nga'y ayatan na kanigudo. Ngam, Anya? mabain kanukin ka. Nangag ko nga ro ti saritaan da kanina na Nora, idi na minsan alim mabasak iti paraangan da. Ti ko na ni Gudo, kat kasta unay ti bain nakin ka. Kasla saan kanupay ang makakuti no kasangsango na ka. Kasano nga rod ngagkalay sa kami ngay no man nagbabain mat? Awanan agpada kaminton amabaakan no kwa. Yes! Yes! Ay nawaw, anyak mapaspasamang kanta ko daw. Hay! In-unblock ni Mimi tinambor ka.
Sus, naisin mo ti atidog atiks ko kang kuana, nanang. No kasta, effective ti sabong nga inted mo ken kuana. Ay, kunak tumeng ngaming kang kananang. Oh, No kasta nga raud, ipapatem ti agaram ken kuana anak ko. panagkunak ka napakawan na kon. Nasaya at mat ano kasta. Katinton maminsan, di mon ul-ulitan ti inaramid mo, tapnusan ang maupay ken ka. Wen, bumawi ak tukin kuana, nanang. Agyaman na ka, tay manugot kang hagdit tamanan mi may. Saan kan ang mabain kanyak ko do? Saanan? Sigurado ka? Ay nawaw, uwan ko naklang arudain. Pasensya ka ni tinaramid ko itinapalabas sa bulan ha. Talaga mabainak namin kan kami may. Sige. Pakawanan ka ita. Ngam ikarim kanyak asan ang maulit day chay. Talaga saanan, bumawi akan kami may. No kasta nga rod, aklunan kan. Ha? Duatan. Sigurado ka? Wan. Usto ni tatang. Isuntumat lang titurong na. Ay nawaw, agyaman ak launay mi may. Ay ayatan ka unay-unay. Mabit lang ko doon. Di nakarakupan itinairot na. Sana ka Ay, makaangas. sorry ah. Pasensya kami may. Ay na, naragsakak lang amin. Itaman pa nga intulod na kanigo daw dito balay mi may anak ka. Ay nawaw tatang. Rumbang laang Gaputa adan relasyon mi kanigudo. Ada, nagpatak matay. Sana bali tanabayag mo tan nga agam mo kami. Sa maysa, saan ka di ako nayo nga isuntumat lang ti pagturungan na. No kasta ka raw, pagsasaritaan tayo di may papanitikal lang sa'yo anak ko. Ni tatang mat, aguray pa'y mat Huwag galit, kung kuna lang. Enjoy kayo ba ya? Pagsaritaan tayong tok, di may papanitilay tabanang nung nakasagana kayo na dwa. Panagkunakat nasken agumatang kayo ni Tiburyas, nanang. Ay nawaw, an-ano mat go daw. Kaya agtarakan tayo Tapno da mausar inton nagkalaysa kami kani Mimay. No kasta, inaklon na kan ni Memay. Uwan nanang, itaylaan. Sige, siya kung ti makamo iti buryas. Agsapula kon kadag iti kaaruba. Sigurado nga da buryas da. Ay, mano a buryas ngay anak ka. Ay, rabi nanang. Inton bigat ton. Ay, huwag nga paisaw. Ay, nawaw. Ay nawaw! Di ka agbabain, tapno di ka maunaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padgan mi adumdum nga. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Makaumakan agapito. Ay nawaw. Bigbigatan na napudot ti ulom sika. Kita amat ngamin ti maaramid dito'y balay Di kay makarik namot. Naa.
Amom abisyak iji garden. Wen, amok abisi ka. Ngam tulungan na kumamot ang kadagiti maaramid dito'y balay. Taam mat ang makitang tangdana. Saan nga inaldaw kat addaak dito'y balay. Di ka nagreklamo. Tanalaklaka ti trabaho dito ibalay. Naimbagkan ka ta di ka mainitan. Siya ngay. Kakasyak iji garden. Na, ti kunam ka di kat sa anak ang mabambanog, ah? Kahit, apay si kalang eti mabambanog ke ure siya may. Malahos ton. Agsarden kan agapito. Manipod ita. Ag kanya-kanya talatan. Ikaw na. Dahil talaga ayam. Laba am tumat dagiti kawas mo. Agluto kamit iti kanam. Kan inawam tinanganam. Gwen, umay ka man pay. Apay aya, nanang. Sa dino ti ayan tinalaing nga amam. Adamat iti sala, agbuy-buya iti TV. Apay aya, nanang. Ibagam ken kuana, adi na urnungan dagiti nagsukatan na iti banyo. Nagsakit ti matak a makakikita. Ay nawaw, idiritso yung amin kan kwa na ananang. Adalang mat iti sala. Ay saan? Ibagam to ken kuana. Naa, Ibagam nga irwar na dagiti kawas na anaurnong iti banyo tayo. Ha? Jak kayat a makita dagijay a nagsukatan na. Inton makariingak nubigat. saan kay amawatan, nanang? Apay gamin ayano idiritso yung latan ka ni tatang. Aday jay sala kunak lang arudan. Ikaten na dagijay abado, no di na kayat nga ibasura. Irwar mo kano dagiti naurnong abadom iti banyo, tatang. Ninanang mo manan tinang ibaga? No diyo kano irwar ibasuranan. Ay nawaw. Isumot na ka na yung ti masursurot. Agtungpal kayo latan, tatang. Amuyo matan ni nanang. Ay na po, agruam no kasta ka na yon. Ibagam ken ko na adi na pakibibiyangan dagiti kawas ko iti banyaw. Kunamlan na sino abos dito ibalay. Idiritso yung amin kan kwa na tatang. Si kanti mangidanon. Ay nawaw, talaga pagbalbalin ng dakmatan na messenger iti daytoy abalay, tatang. Imbis nga idiritso yung iti tunggal maysa, masapul pa lang agdalan kanya. Kasla kayo teenager. Kat, imbagam ka din itinalaing nga amam, Gwen, anak ko. Nalpasan, nanang. Anya nga iti ko nana. Diyo kano pakibiyangan dagiti gamit na iti banyo. Ay, nawaw. Apay, isulaang ayati mangus-usari iti banyo. Mala, agsubli ka iti salas. Ibagam ken kuana asaan na ako ko ti banyo. Tapno pagbalinan na abudega dagiti nagsukatan na. Makapabanog kayo mat, nanang. Adapay humuit ko nga ramidag. Agawa am kitdi. Mapan mo ibaga ken kuana. Tatalaga nga agburburok ti dara. Mga nanak. Adapay matinluto ni nanang amasida. Apay ang nagluto kayo man ng tatang. Jakatin luto na. Ay nawaw. Apay ka di, tatang. Ang mga nuag sakit ti tiyan ko. Kayan sigurado. Isingir ng tumulang. Ninanang mo pa iti kunam? Aga sa manday tatang. Sagay sa kayo iti kaldero. Kasta talaga. Lumikli ka kauntap no awan ti rire, anak ko. Mala, no kaya't mo araman ng tilutaw, aggaukan. Una yun day tanga LQ yu, tatang. LQ nga? Lover's quarrel. Kasla kayo kit din teenager kanina nang takasta ti aramidan nyo. Ay, naimbag tay may kamariminda. Apay ka de, Marilus siya. Sika man laang ti pang tedak iti bayad tinatang ni Agapitaw. Ison ti pang tadam, mare. Umay kula ang ited to'y ipawit ko kan ka. Ay, nawaw. Saan mo't anadagsan day to'y maray? Bayad tinateng na. Iso nga isumutin ti umay mangala ditoy. Ha? Naglalainganan nga idayjay nga agapito. Adda ka di man ng lovers quarrel yaw iti asawa mariminda.
Kasano, makauma day tangaga pito. Ti panag ko na siguro, kat nalakalaang ti trabaho. Di na amaw tirigat ka. Una yun ti kasta, Mariminda. Ala, awato mo to'y pauit ko mare. Umay kunto alaan inton malam, ha? Talaga di mo alaan to'y bayad tinatang nila kay Mau, Maray. Kas na kunak itayan, mare. Isumit ati umay mangala. Sa anak ababaunan. Sa dino ti ayan tinalaing nga amam, Gwen. Aday jayruar nanang, madamang agsagsagad. Naimbag mo't tanapanunot na ti agdalos. Ay nawaw. Itakit din abakit kun lakay kayo sa kayo agkasta-kasta, nanang. Di oray pa'y tungpal biag. Ha? Jak pagan ano day tangaga pito. Ibagam ken kwa na amapan na alaan ti bayad tinateng na iti ayan damare Lucia. Kat no nagapo kayo iti ayan ni Auntie Lucia itay nanang. Apay nga min adiyo pay lain nala. Apay ko mga alaag ngay. Saan nakmat asuswelduan? Saan mata nadagsanday jay nanang? Oho, isumat ti mapan mangalan ah. Anya ti panagkitkita na kanyak. Babaunan na. Ay, una yan ti kasta nanang. No kaano pa'y abim makit kan lima kay kayo kan ni tata. Mapan mo kano alaan ti bayad tinatang mo iti ayan danana Lucia, tatang. Wain, nangig ko, anak. Anya kamin ayan ti pagsaksakitan tinakam yu kanina ng tatang. Salud-sudo man, ninanang mo. Siyak ngamin ti maipipit iti kasta nga aramiden yu. Pagbalbalin ng dakpayan na messenger yu. Saan mat analawa to'y balay? Mabalin mat nga idiritso yu iti tunggal maysa. No adda kayat yu nga ibaga. Kasano ko nag-pride ti inam. Agsarita kayo man kit di tinalapat. Makadisturbo kayon. Sana yun? Di oray kastoy, aging gatong palbiag. Man ano ko ma? Ay, pakilabam to man ti kalugong ko, no aglaba ka. Tapno adda usarak no mapanak iti ayan ni Mari Lucia inton malang. Ay nawaw. Nagadukat nga amo yun kanina na. Adto'y tibayad tinateng mo, pare agapito. Agyan manak, Mari Lucia. Awan anyaman na, pare. Ay awitumtuman kit deto yung pagatang ni Mariminda. Ay, kwa, tila ang bayad tinateng tigagarak, Mari. Awan bibiyang ko, no anyaman day tangay pagatang na. Isuati umay mangala. Ay nawaw. Talaga kanya-kanya kayo gaya man. Ay, wan. Kanya-kanya kami talaga ita. Tapno awanan ti adu arire. Saan mat anadagsanday to'y pare? Mano a kilo laang. Ay, seryoso akit imbagak, Mari. Ni Minda, ti umay mangala. Asino nga ti babandugan na. Ay, una yan day ta alabers quarrel yaw kani Mariminda pare agapitaw. Nabayag sama day tan pare. Ay, kasta talaga. Nasaysaya tan ti kasta, oy. Taura siya. Naumaak mo tayo na makangkangag iti adu areklamo kun sao. Agrubuat akon, Gwen. Agan anad kayo atatang. Aywan gayam. Pakisrek mo to mandagiti kawas alinabakin ton malam. Ang mga nuagtudo. Ay, ada practice mi inton madamdama tatang. Ang amsa na balita damat ni nanang agbati dito'y balay. Isarek mo to latan sakbay arumwar ka. Ay nawaw, mano alawasan akasta kayo kaninanang. Na-pride kayo nga minadwa. Saan? Ninanang mo lang tina-pride. Di kay ag-play safe tatang, tawan tinagdumaan yo kaninanang. Basta isarek mo to, unti nakasalapay akawas ko. Ang mga numatudwan. Ay, ang kapi-kapay, guay na paok. Agyaman ak lolo. Apay, anya gagaram. Ituyak pa'y lang agnaan lolo. Ay nawaw, ay sana mabalin na po. Apay kumaasaan lolo. Sigurado, asapulit na ka, dagiti dadakkel mo. Ay na lolo, makaumamat nga min balay.
Apay. Apay anak ko nam tikas ta. Ada LQ dananang kanitatang lolo. Ay, LQ as in lover's quarrel. Siyak paikit din ti mairamraman. Anya ti sanda nagkinawatan aya. Jakman amo kadagi jay lolo. Basta dito yak pailangag naad. Kita ekman no agpinatang kanda pailaeng adwan no awanak nga iba onda. Sa dino ti ayan ni Gwen, agapito. Jakmat makita dito balay. Ay nawaw. Awan ka di ti silid na. Agsalud-sudak ka din no adda. Ay nawaw. Di ka gungot Sa anak nga unget. Ibagbagak lang. Awagan, tama nga no, narabyan iti practice da. Di namot nga rod sungbatan. Mga no, nagtalawin Basol mo da ito'y agapito. Nauma siguron iti sitwasyon. Iso apim manaw asaan ang nagpakpakada. Asino nga min aya, tinangibaga nga agkanya-kanya ta? Apay, saan ka di asika? Ala huston, basol kumanan. Anyapay ngay nga rod. Kahit anyapay lang nga rod tur urayam ngay. Isagana mon ati flashlight ta sa pulen ta ni Gwen. Itay pa'y amagmag nata. Di ta mo makita ti anak ta. Ay. Kun nga rod, no sa dino nga ta tinapnapanan na. Ay, agwar ka. Ay, anya nga tanog sina ta. Agpalaudak. Agpadaya ka, mait. Ay saan Ni, tapno na bibit, mabirukan ta. Nasken nga agkuyog tamang sapol iti anak ta, agapito. Kasanulaangan no agsina tamang sapol, ket may samot kadata ti mapukaw, diawanan. Ay, una niya. Ada puntom, iti na ibagam bakay. Nang runa ka ni, nagsipngit. Sa pulen tapay ni Gwen, ijay laod. No awan ijay, agpadaya tamaneng. Sige. Agsalud-sud ta, kadagiti kakaaruba. Amangan, no ada kadakwala ti nakakita iti anak ta. Mari Lucia! Mare! Mabitlaan, Mariminda, umayan. Oh, Mariminda, pari agapitaw. Anya ti aramidan yo dito'y balay katrabien. Ay na, Mari Lucia. Madanagan kami launay. Saan pa'y ngamin anagawid ni Gwen? Katanyat orasan. Amangan kit dinulim mablabas iti paraangan nyo iti maray. Wan, limabas nga ron itay. Iti kinunana kanyak, mapan ka no, iti ayan ni Lulo na. Nukas na. Nagawid gayam iti ayan ni Tatang. Wan, isuti ko nana. Ay, nawaw. Ijay lagayam tinapanan na. Di man lang nagpakadamay. Ay, apo, nabambanog ka man, nagsapsapol. Usto matkit di tanay. Kasla okay kayo matanadwa. Nagkuyog kayo pa yan amang sapsapol iti anak yaw. Kasla awanan LQ yaw. Dito'y laang gayam ti ayan ni Gwen, Tatang. Wine. Anya nga mintararamidan yaw kagasawa. Ay na, Tatang. Adala saan mi nagkinaawatan iti asawak. Makita yun day ta. Anak yaw, ti maumuma iti aramidin yaw. Awan nga ron, Tatang. Kamalimi kin agapito. Imbes asulbaran mi ti parikot mi. Saan? Addapay kiti akimaro. Kahit napagsaritaan yaw, ti parikot yaw. Wen, Tatang. Nasayaat kami iti asawak. Kas makita yumat. Nagkuyog kami nga imay. Sigurado kayaw. Wen, Tatang. Uray saludsudin nyo pa'y akan agapito. Siguraduan nyo kano saan makaraman kayo adwa. Ay na, wen ka di, Tatang. Agawid tayo, Gwen, anak ko. Amangan mat no adapay lang LQ yo kanina ng Tatang. Diyak kayat ti mayramaraman. Ay, nawaw. Awanan.
Nasayaat kami kaninanang mo. Kas makita mo, nagkuyog kami anang sapol ka. Amangan no agawid ak manen ije balay ket pagbalinan dak tumanen ang messenger yu adwa. Saan ang anak ko? Awanan ti LQ may kaninanang nyo. Mala, agawid tayo. Pasensyakan minda bakit ha? Pasensya ka nung nagbalinak ana pride. Uray siyak met alakay, pasensyakan. Jak lang amin na amiris ang narigat ti trabaho iti garden. Ura siya bakit? Narigat mo gayon ti trabaho dito'y balay. Saan ta mainitan ang makapabannog gayam? Agtinulong tan lakay, tapno awan tirire. Ay uwa na, tulungan ka kadag iti trabaho dito'y balay. Uray siyak met sumurutak met ijay garden. Agmula ka ita, saan ka day? Uwan, talaga kayat mo ti umay? Una, sumurutak, tapno isupay met ti maimulak. Agpulas ka nga rudahin. Agrubwatan inton madamdama. Ay, nawaw! Panakaawat ti maysa kadagiti sekreto, tapno agtalinaad ti urnos iti pagtaangan. Ditay nga ron itulok, ang mapukaw dayta. Ngamin, dagiti anak ti kang runaan ang maapektaran. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mantika ka na man bakla. Anya pa ay manang Marina? Day talaang. Ay mabidlang, taisupot ko ti mantika ken asin. Pakilistampay lang wan. Ay nawaw! Ay, pasensya, diyak agpautang. Agbayad ak tumat laang. Ay, talaga sana mabalin. Awan nga minang tiigatan ko itilakok tumanan no utangin nyo. Anya ka matan bene? Manulaang matiut-utang. Ay, kunamlan asino matday ta bene. Mantika kan asin lang matiut-utang. Ngamdi pa'y lamang tigmat. Ay maawatan tayo umot Tama nga no maurnong piman dagiti utang iti tersena na. Imot kit di Sayang lang ti bannog ko napan iti tersena na. Bayamon, gumata nga tulat tayo inton malam no maalak ti sweldo. Kasano nga ro da may lutok ti sidaan ta kuma no awan mat asin ken mantika. Ilutom tulangan inton malam. Narigat no pilitan tayo ti umutang ka ni Benny. Amangan no malugay. Sa dino tinagapwa Mari Leonor. Iti tersena ni bakla, mare. Mapanak kumaumutang iti asukar. Ngam di mat mangtag. Ay nawaw. Kasta talaga day dya bakla Mare. Sanak mat lang a pinautangan ni di kalman. Imadula ang ti customer na. Kastamot tan ti ugali na. Ay na, nakaimimot si ka. Pudno launay Mare. Awan latam mo kiti kasta nga ugali na. Amangan no isunto pa'y kati pakalugyan na. Talaga amalugi no saan nga agpautang, mare. Di na mo nga aywanan dagiti customer na.
Anya nga tano, bumalas taken ko na, Mari Leonor. Ah, kasano ngay ang makabalis ta, Mare? Adda na panunod ko, Mare. Adda tinamber ni baklaken ka, saan ka de? Un, Mare, nakasave pa ilaan ti cellphone number na iti cellphone ko. Mabiit lang. Mga ramidak iti dami a Facebook account ko. Kita lang, no niya ti reaction na iti aramiden ta, Mare. Kalding for sale. Ay, nawaw. Talaga nga i-post mo day ta iti Facebook, Mari Marina. Wan, ikargak matlaang tinamber na, Mare. Kita lang man. Ay, nawaw. Sigurado ang ma-stress ni bakla no adda ag text iti number na, Mare. Nasayat kit di Ganaban ti kasta saan nga agpautang, Mare. Kat, naipos mo ka din. Wan, Mare, naipost ko iti Facebook Marketplace kan uray kadag iti buy and sell groups. Inusar ko ti dami account ngay naramid ko. Tapno saan da amaamuan asyak ti mastermind, Mare. Ay na, naglaing ka man nga agpanunot, Mare. Makabalis tanto iti dayjay abakla. Siyak pa iti ko na, Mari Leonor. Agkapita pa pagururayan ta iti resulta ti panangbalas ta ni bakla. Awan ti asawa, Mare. Relax laeng, Mari Leonor. Napan ni Robert Ejegarden. Nasaya at mat nga rod no kasta, Mare. Narigat nga min no makita nak dito Ang mga no panunutin na anag malmalem tamanen anag marmarites. Ay nawaw, agsasaruno mo ti maaw-awat mo at text, Benny, anak ka. Asino dagita ka text mo, ay Jack nga rod amo, nga magsalsaludsod da, numano ka no tilakok akalding. Kaldeng! Wala nang! Awan mo tarakan tayo akaldeng, anak ka. Ay, day tanga rod. Ay, makaungit pa yan dagiti daduma nag-text. Apay ka no, jak agrip-reply. Ay sus, ang mga nuadamot nang i-post iti number mo, anak ka. Asino kumangay? Day ti saan tayo nga amaw, anak ka. Anyat gatang, Manong Robert. Adapay ka dila kum amanti ka, Bene. Ada Gumatangak man iti 2 kilaw. makapasurum na dagito Idi pa'y kalman nga awag ng awag. Nay, asino dagita nga Agdamdamag daan, usag mamano ka no tilako kakalding. Katawan mo't ilaklako kakalding. Ha? Ada may saan nag-reply idi kalman. Kunana, naipost ka no iti Facebook ti number ko. Nay, asino nga iti akin aramid iti kasta? Dahil nga ro ti doktalak, manong. Anya ti kunam Robert lakay. Agsasaruno ti umawawag ka ni bakla. Wen, salsalod-suden da. No, adda ilaklako na, no, mano tilako na akalding. Anya, Hoy, apaya kasta ti katawam. Kasla da kahit naasawain. awan matkit nila kay. Makapakatawa lang. Awan mat ti amok akal, di nga lako da bakla. Ita nga road. No, sino mat ati nangipos iti cellphone number na. Anya nga iti kunkuna na lakay. Doktalan na nga road ka no. No, sino tinangipos iti number na iti Facebook. Ay nawaw, kasano amamuan da ngay, ada kami tinangi post. Ay, aday pagbagam. Ay, awan. Ti kayat ko asawan, Robert. Agtugaw ka di tanta mangidasarak iti kanam. Da kayo pa'y lati makaamoy iti tersena, nanang. Sigurado ka ka din, iti day taaplana, Benny, anak ka. Wala! Mapanak ag-report ka ni Kapitan. Nasken na may kan iti leksyon no asino tinangipost iti cellphone number ko. Adun ti oras na sayang iti kinaado ti agti-text kano mawawak kanya. Wan matkit di
Saan anasaya at tikas ta nga inaramid daken ka, anak ka? No, da sakit tinakam da kanya, idiretsyo da kuma. Sana kasta ti aramiden da akalukwan. Sige, agrubwat ka nga rutaan. Lunis ita. Sigurado ang nasapan ni Kapitan ijay barangay hall. Sa dino ti papanambe ni? Ay, si kamagaya, manang Leonor. Mapanak iti barangay hall. Si kangay? Mapanak mat makikapi iti ayanda Marina bakla. Ka, anya nga iti aramidam iti barangay hall. At i-report ko ka ni Kapitan. Ha? Sino? Kastoy ngamin, nagado ti agtitext ken umawawag kanya. Salsalud-suden da no sagmamano ti lako kakalding. Anya? Kunadamat, ang nakita da kano, ang nakapost ti number ko iti Facebook. Kasta ka di? Ay na, nagloko matan no asino day taan ang i-post bakla. Ay, wun nga rod. Grabe ti perwisyo nga ipapaina kanya. Isong mapanak ka ni Kapitan. Amang ano matulungan na kamang doktal, no asino, tinangipost iti cellphone number ko. Madanagan akong Marinang. Ay nawaw, anya launay ti pagdanagam, Mari Leonor. Kasto nga mihin, Mare. Nasalaw ko ni bakla di tadalan itay. Kat kunana, mapan ka no ag-report kan Kapitan. Anya? Talaga adisidido, Mare. Aramiden na ti amin, tapno maamuan na no asino tinangaramid iti kalukwan kan kuana. Ay, saan na bali, Mari? Tadami account mo tinusar ko ang nag-post. Una, ngam kasano no maamuan dalat na, Mare. Ay, basta siya. Awan basol ko dita, Sikat tinakapanunot iti kasta. Autak ditan, Mare. Di ka ka di madanagan, Mari Leonor. Di dan tumaamuan. Tangiwat mula ang ti kontrolam, tama nga no adda makangag. Agawin akon Marina. Basta jak kayat ti mairaman iti day nga isyo, Relax ka laang kunak lang arudan. Ay, nawaw. Sa anak makapag-relax, Mare. Kasano, numakaswan taga pula ang iti day Facebook post mo. Tangiwat mo kunak. Kontrolam. No, apay mo't ngamin akas jay payla ang tinapanunot mo nga aramidan, Mare. Di ka agsaw akas ta. Ngamin, sinuportaran na. Iso akas la nakiplano ka matan kanya. Una, ngam sikat tinang ibaga nga iposta ti kalding for sale. Sata ikarga ti contact number ni Bene. Ay nawaw. Ag-play safe ka matan, Mari Leonor. Kasano? Da kayo gayang ti mastermind, iti napasama ka ni bakla, Robert? Ay, Mare, agawid akon. Sikan ti makamong. Ay, kamalitin ang ngag mo, Robert Lakay. Oy, tapno ibagakan ka, saan nakatulag? Ay, pangasim ka di at di kag pulpulong ka ni bakla. Diyak maawatan mo apay, amasapol nga aramidem ti kasta. Nasakit nga ron tinakam ko, di saan nakapinautangan. Kaya't ko lang mati bumalas. Tanya't pagsakitan tinakam mo, nung saan na nagpautang ni bakla? Basta, naaramid ko ti kasjay, takayat ko ti bumalas, Lakay. Mapanak iti ayan ni bakla, itamat lang. Anya ti aramid mi jay, Lakay. Ipulong ko ti kalukwan niyaw, iti kumarim. Diyak kanunungan, ti kasta nga rami jaw. Kumusta nga itilakad mo, anak ka? Ay, ti ko na ni Kapitan, kat amang ano, dagiti ada sakit tinakam na kanyak, tinangaramit iti kasjay. Asino kumangay? Awan matyan mo ka nakaapak. Amangan mo't no adda dagiti saan mo pinautangan, anak ka. Ay, wen! Ang apay nga aramidan dati kasjay. Posible nga aramiden dati kasta, no kayat dati makabalas kan ka. Dinay, mabaling nga sarita ta. Manong Rupert, si ka maggayam. Anyat pagsaritaan ta. Mapanak pa ijay kusina. Da kayon ti makam mo nga agsarita. Ituloy tanto ta agsarita, intun madamdama, ni anak ka.
Jak amo no kasanok nga ibagakan ka. Ngam amo kon ti mastermind. Iti nangipos iti number mo. No kasta, asino ngay manong? Ni manang mo Amarina kay Leonor. Anya! Kasano anamwam? Nangagkaw ti saritaan da. Ay nawaw! Kaya't da kano ti bumalas kan ka. Tanasakit tinakam da. Idi mo pinautangan. Ay una yan nagijadwa. No niya ti plano. No kaya't mo nga ikan ida iti eleksyon. Nagayos lang Jak kanunugan ti kalukwan ti asawa. Nukas nga raw. Agsasarita kayaw, ije barangay haul, beni anak ka. Winanang. Sigurado akarkaro aguraan da ka, nukas ti aramidan. Ay, sana nasayati kasi nginaramid da. Amuyo mo dayta? Wunmut kit day. Nasaysaya at no ikam ida iti pagnakmanda. Tapno saan dan nga ulitan. Sana bale, tadamat ni Manong Robert anak ang iti saritaan da. At tulaban kuno bilang aglibak da. Sa maysa, nasaysayat no iti barangay ti pagsasaritaan mi. Tapno at ni kapitan ang makangag. Inbabain nak iti kasta nga inaramid mo, Robert. Maibaranggayak, gapula ang iti dayta. Ay nawaw. Saan asyak tinangibabayin kan ka? Dayta mo ila kalukwam ati makagapo. Anya nga rut ramida kita. Kasano no pa'y balod dak? Kaya mapangkay di barangay Sangunyo ni Beni. Kaya ibabayo man ti pride yo. Ay nawaw. Ala, i-text mo ni Kumari Leonor. Ibagamkan ko na asangwen nyo ti bunga ti kalukwan nyaw. Di yu urayan ani kapitan a mismo ti umay dito balay. Ay, jak mo, Robert. Eh, apo, di na kaila pinautangan ni bakla. Tila impupos yun. Inraman nyo pa yung ti cellphone number na. Oh, anya nga ita. Alan abeni, pakawanan da kami. Ay, pasensya kayon, Manang Leonor, Manang Marina. Ngami ti barangay hulatan ti pagsasaritaan tayo. Pangaasim ka di abeni. Ay, nakakasyan na kami kadi. Saanan ang maulit? Promise. Pasensya kayon. Ngamdas ka nga ikang kaitileksyon. Ay, di mimot kaya ti may pabarangay, Benny. Indilit ko matintin post ko. Uray kita ti cellphone ko. Awanan, indilit kon. Ay, isan nga agbalo ti kapanunuta. Alan abeni. Aglisi kay man iti dalan ko, tada na patag-apapanag. Ay, pagsasaritaan tayo tulay tayong bigat. Pasensya kayon. Ngem, naskan nga ikang kaitileksyon. Tapno di yun ulitin, ti inaramid yo. Ay, nawaw! Amin abanag kat maala iti nasaya at atungtungan. Di mo nga rod gamdan ti agibalas, tapno saan kanto a maibabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Aping ita ka laang si ka Henry. Itay pa'y nga ayaban ka. At da ngamin inaramid ko homework me.
Anya ti para medyo aya. Nakapudpudot. Kaya't ko ti uminom iti soft drinks. Mapan ka man gumatang iti tersena ni Mari Iseng. Anya soft drinks. Tay nakabuti anak ko. Tay sigod agat-gatangan tayo. Mangtod kay nga rodon ti gatang kun Agawa ang manana. Ang mga numaurasan kan tumanan kat soft drinks laeng matigatangam. Ay nawaw. Wen ka dinanang. Danag yun aya. Anti Iseng! Gumata nga man, antay! Anya tigatangam, Henry Barak. Itaayak pa ditoy. Apay di yung mga tipok kaw. Ay, pasensya kaan. Ada ngamin inaramid ko iti kusina. Anya tigatangam aya. Soft drink. Anya pay. Day talangan te. Tibutay. Di yu liplipatan nga isuble Uwang ka di ante. Naurnong samat ng tibuti ti soft drinks iti ayan niyo Barak. Isublimento ante. Ibagak ka ni nanang. Ay siguraduan nyo lang, Henry. Uray saan kay adaw-dawatan iti deposito para kadagita abutay. Isubli yung lata kumamit Ibagam kan nanang mau. Taiso ti umay. Tamay samat adi na ammo ti mga isublay. Naibus mat gaya man ti bagas tayo, gudoy lakay. Ay kayo mapangkagumatang iti tersena ni Mari Ising bakit? Nakita nga dain deliver da bagas iti tersena na. Ay nawaw, jak kabailan abagkatan no bilang laeng. Kisayang pa lang Mapan kung to bagkatan inton malam. Una yon? Ano sampay lang tanay, ado ti trabaho iti garden. Ay nawaw, anya pa'y ngarod nga iti maaramida. Aywan, isublen, pag iti buti ti soft drinks sa ginatgatang yaw. Tapno saan na maurnong iti likodan ti balay. Wan, isublik to. Ang kang ngarudan. At tuyan ti bagas agat-gatang, Mari Susana. Ay nawaw, agyaman nak, Mari Iseng. Ipalagip ko man ang dagiti buti ti soft drinks, Maray. Naurnong samat ta ni Jabalayaw. Ay wan nga agpaiso. Bayam, isublik to Maray. Wan man Maray kat ni. Mabaybayadan dagi chay. Wan, iyag kunto. Di mo liplipatan, Maray. Wan ka di Maray. Saanan ang masapol nga ulit-ulitam nga ibaga. Ay nawaw. Sa dino tinangalam ka dagita abuti, tatang. Intay ti kaaruba. Naggapo ka na iti tersinam. Naimbag man tanalagip dapay nga insublay. Ni Mari Susana mat nga ta. Kaano mat nga ta makalagip. Daan pa yun, dagito'y abutay. When natawanan ti daduma. Intun sumaraw daw, dumawat ka ngamin iti deposit para iti butay. Tapno sigurado nga isublida. Kaya ure barya lang, no isutyan da. Nawan nga rod tatang. Kasta ti planok nga aramidan. Lugi mat ngamin no saan da nga isubli ti buti. Kastanto ti aramidam. Takasta ti aramidan, dagiti daddo mga daistor na. At tuyan ti soft drinks agat-gatangam, Henry Barok. Agyaman na, ante. Saan ko pailang nga ito ti suklem, Apay ngay. Deposit pailang ti bote. Itad kunto inton may subliyo ti bote. Ang mga napungot ni nanang. Ibaga ng tukot a ginastos kon. Ibagam ken kwa na nga isublik to no may subliyo ti bote. Agungot aday jay. Naurnong kami ng ti bote iti ayan niyo Barok. Ibagbagak mat kaninanang mo o ano mabalin kat isubli na. Gamkaslawam mo dengdenggan na. Anya nga iti bagak ante. Ibagam kan kwa na nga itad ko ti sukli na no may subli na ti bote. Di namat ngamin ammaw ti agi sublay. Tisuklik nga Henry. Saan nga intad ni Auntie Ising, nanang? Ay nawaw. Apay ka no?
deposit ka ng tibuti ti soft drinks ta na urnungan ti nalala tayo. Ay nawaw, naglalainganan ngay day ta ako mari iseng. Itad na malaka no, no sublitay dagiti buti. Ay naglukon day di a tao. At dayamot kasta. Di yun tumo nga min amo dagi subli. Imbaga na ti kasta. Isubli yung aminan naurnungan ti buti iti likodan ti balay. Ay saan? Di mo kutkut yan dagiti buti iti likod ti balay. At da pangusarak ka dagi jay. Orayin naklabiit dito tamapanak iti ayan ni Mari Iseng. Agsarita kami man iti nalapat. Apay kano adi mo inted ti sukli ti kwartak, Mari Iseng. Ti kunak ka ni Henry, itad ko ti sukliyo no may subliyo dagiti bote ti soft drinks, mare. Ay nawaw. Kat no saan may suble? Kukwamon ti kwartak? Naglalaingamon ngay, Mare. Ay saan ko apaginterasan ti kwarta, mare? Ti kanyak laeng, may subli dagiti bote. Amok na urnong ti bote iti ayan niyo, mare. Saan arasunday ta? Tapno saan mo nga ited ti suklik, Mare? Di yumat ngamin ammo ti agi suble, mare. Idi pa'y nga ulit-ulitak nga ibagbagaken ka. Ngam awan latamat ti mapaspasamak. Uray awan deposit dagi dya abote, isubliyo latta kumamat, mare. Ay nawaw. Kantap no ibagaken ka, mare. Mabaybayada ang dagi dya abote. Sa anak apumanaw, aging nga ited mo ti sukli ti kwartak, Mari Iseng. Anya laeng mat dya isublim ti bote, tapno malpas ti saritaan, Mari Susana. Tagpatangken ka pa'y laang? Wen agpatangken kamat ngamin, mare. Idi pa'y nga ulit-ulitak nga ibagbagaken ka, mare. Ay saan amabalin ti kasta ka panunutan, Mare? Isublim ti sukli kuno? Isubliyo pa'y nga umuna dagiti bote, mare. Wan kunak lang arudan. Umay kunto isubli. Makauray ka mga min Kaano nga rod, mare? Basta, isublit tao. Alangan mat nga urayam asyak ti mapanmangala iti ayan niyo, mare. Ay sos, day tatindi mor aramidan, Mare. Isublim nga roda na dagiti bote, tapno maalam matan ti suklim, mare. Kanya nga'y tinagsaritaan niya o kani kumarim asosana na bayagmait ititirsinam. Kulkulitan nak nga rod tatang, kaya't nangaalaan ti sukli na. Ay nawaw! Apay nga na di mo intay. Itad ko laeng no may subli dan dagiti bote, tatang. Ay wingag paisaw. Adaw ti buti ti soft drinks iti likudan ti balay na. Oh, makitam day tatang. Uray ininutan da ko mga isubli no iso. Saan agaputawan deposit na dagi jay abote kat di damatan isubli. Iso na lang plano daki di may ti mangilakaw. Pangilakwan da kumangay, tatang. Kaya iti diyang shop. Di ti mamono niya ti kapanunutan dagita akalugaran tayaw anak kao. Mangipanam ka dagita abote, bakit? Isublik kan Mari Iseng lakay. Masurunak. Di nakit kayat nga ited ti suklik. Nasken pa'y kano ama isubli dagiti buti kan kuana. Mabaybayadan mo ngamin dagita abote, bakit? Wen ngam saan arasunday ta, tapno di na ited ti suklik. Naglalainganan nga, idaya bakit? Alaki din. Nagado ta sao. Agrubat ka, antayin ka isubli dagita abote. Ay, talaga masuruna kon. Gusto ka din. Napamukin din isubli, tapno malpasan ti saritaan. At tuyin ti bote ti soft drinks mo, Mari Iseng. Ited mo matan ti suklik. Na, takasla si kapay ti makaungat, Mari Susana. Kasano, kat di ka makaururay. Na, aguray ka. Day tala ang ti sublim abote? Ay nawaw, adda ka di parikot. Ado mat tinakitak abote iti malikudan ti balayo, mare. Sa maysa, amok nga ado ti bote ti soft drinks adiyo pa'y naisuble, mare. Di ka pa'y agyaman, taday sublek. Ay na, Mari Susana. Makisarsaritak iti nasayaat ken ka. Ngam sikakit din ti makaungat kanya. Ay sos, makapasurun ka ngamin, Mare.
Ulit-ulitan mo. Nasakitan tilapayag ko ang makangkangag. No di mo kayat ti makangag, Mare. Agtungpal ka nga minan, ah. Sakbay nga inalayo dagita soft drinks. Binagaan kayo nga isubliyo ti bote. Wan, kunayo mat. Ita, da kayo mat tante agpatangkan. Itad mo kit din ti suklik, mare. Insublikon ti boteng. Kunak na yung sublin dagiti buti ti soft drinks. At dapay mo nakita kay likudan. At dapay di kusina. Ay nabay amlakay. Adda pangusarak ka dagita. Na, ay. At makaungot ni kumare no di mo isubli amin. Bayam ta makaungot. Pagyamanan nakit di ta insublik ti daduma. Ay, nawaw. Ay, saan anasaya tikas ta ka panunutam bakit? Apay ngamin aya amakibibiyang ka si kagudoy. Diyak kaya ti apa. Inton kuan. Dahi tapay buti ti pagrugyan ti diyo pagkinaawatan iti kumare. Saan mat nga mo ni Mari ising ti makiapa? Iso relax lang ang lakay. Dumagas da kano damanang dito inton madamdama. No kasta nasken anayunan tayo ti mailutaw. Kuwi na. Gumatang ka iti masida. Ken soft drinks iti tersina ni Mari Ising tas asidag. Agdalos ka ah. Nakababayin ka damanang. Amangan no panunutan da adi ti agdaldalos dito balay tayo. Sapay caretaker tayo laang. Ay nawaw. Di mo ka di makita akanayon nga agdalusak ah. Kuwi di ka gumuton. Ibagbagak lang. Dua abuti a soft drinks man, Auntie Ising. Ay nawaw. Saan kay mat ama uma iti soft drinks, Henry? At bisita mi, Ante. Asino tinangibaon kan ka, Barok? Ni Nanang. Ada ka diin nala, magalon mo. Ni, apay ti galon. Iso ko matipangikarganta iti soft drinks agatangang Barok. Narigat nga men, no day tamanin buti ti soft drinks ti saan may apagkinaawatan ken ni kumarek. Mabit lang nga ron, Ante tayo na mga la. Sige, urayan ka, Barok. Ibagam ken nanang mau asyak tinang ibagawan. Wan, Ante. Ayan nga iti ginatang mo a soft drinks, Henry, anak ko. Mga lakpa iti galon. Anong tigalon? Isumot ka no ti pagikarga ako na ni Auntie Ising. Ay nawaw. Iti anyaga po. Saan ka no mabalay na yawid ko ti butay? Taamangan ka no nga men no awan tumanan ti agisublay. Anya? Ala, ikanda iti galunan. Agur-uray ni Auntie Ising iti tersina na. Sikapay lang ti agbati dito balay ah. Ha? Apay nanang? Siya akong timapan iti tersina ni Mari Ising. Kas lamang luko da at tawa. Di kay man agapan ah. Wan, agsarita kami laeng itinalapat. Naisubli kong dagiti buti na nga maging gagayam ita kat adda sakit tinakam na kanya. Sigurado ang makaungat tumanin ni Kumarim Asusan, anak kao. Makaamumatan atatang. Basta siyak, jak kayat ti makiap-apakin kwa na. Ay, isumungat. Ah, ay huwan nga agpaiso. Nagpartak amag na. Kasla makakaungat. Dandani na mo dinalapos ang jimburnal. Ay, bayan nyo tatang. Sangwak day tatao. Malagsarita kayo ah. Kitaan niyaw. Mga no, agpinungot kayo ah. Ay, saan matkit di tatang? Saan ko apatulan ti kumarek? Nasayat no kasta anak kao. Ta saan kay maakabalan nga anawa no bilang. Ayan nga iti galon, Mari Susana. Unay kan Mari Ising, masapul pa'y ayati galon kat asidag laeng matibalay may. Wen, Mare. Isu ti pangikargaak iti soft drinks sagat gatangan yo. Ay nawaw. Ay, nasaysayatan ti kastoy, Mare. Jak kayat ti makiap-apakin ka gapulaang iti bote.
Ang mga nusadutan man ng timang isuble, mare. Ay, unay kamatan, mare. Ay, nawaw. Kan, amok adi mo kayat ti agbayad iti deposito para iti bote. Tapno awan rere, mangalakalatan iti galon, mare. Saan nga umanay arasunday tabote, tapno umay nakbugbog kawan di Twitter senak, mare. Anya? Ay, nawaw! No adda binulod mo isublim, iti kasta pabuludan da kan tumanen. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nagawid ka matadagos mayo lakay. Kunakman no kunang mga aganop ka. Huwag, Mike. Isaga naman kiditi ka si Rulak. Ilutom to inyawid ko, bakit? Ay, narabiimat tan lakay. Inton bigat ton Ilutom kidinta mabisbisina. Ay nawaw. Anya kamin tili na unday taas ako lakay. Kita mga binanay. Unay kanta sa lunsoda, mamay. Ay nawaw. Sa dino ngay tinangalam ka dagito'y amais lakay. Iti na minsan nga aldaw. Papaya ti inyawid mo. Ita, maismat. Mawanan ti ano sa Ilutom kidinta ramanan tayo mamino na imas mo't lang. Ay. Di ka agar aramid si Kamayo. Sa dino tinangalam ka dagita amais ko na. Bayam. Sakman lang ti aglutom. Adala agreklamo akaruba. Makitam. Ay nawaw. Inayadam at alakay. Amom anak katurog dagiti ubing. Makapadismayamot na ti amais. Apay ka de. Tama ni tato putopol, Anya? Kitakman? Ay, bungal-bungal amin na. Ay, wag nagpaiso. Nagtakaw ka lang arunin lakay. Bungal pay laang mat. Ay nawaw. Ha? Sayang ti bandog ko anang bagbagkat kadagita bungal amais. Inton maminsan, di ka nga minagar aramid iti dakas. Kita amday ta na pasamak. Nagbambanog ka, nakabasol ka pa'y. Ngam awan mat na imas, anaramanam. Agrugwat ako, nanang. Mangad ka pa'y narding anak ko. Madamdaman taon. Sa nabalay tagawid mo ila adagaws. Inlaapitan, dagiti bunga ti mais nga mulak. Nawaw, amangan no mabisinan ka anak ko. Sa nabalin at nagkapiya mo, nanang. Makamu ka nga raw. Agawid kanto, lumabisin ka. Mangiluto akto iti si daam, anak ko. Ayan nga iti mais nga inalam, narding anak ko. Awamatan tayo ko na nga apitag. Kasano nga awan? Unanda mo dagiti agtatakaw, nanang. Ay nawaw, tinakaw dati bunga ti mais abulam. Ay, huwag raw. No asino mo, ti awanan ba yung anang takaw? Diyak pa'y naramramanan.
Inununaan da taon. Aha. Sa ludsudam to mangkidi ka dagiti karuba anak ko. Mamuak lang no sino tinagtakaw. Ay, talaga nga ipabarangay ka. Ay na, una yan ti kasta klasin ti tao. Nasken nga agridam tayo. Agraira man ang dagiti agtatakaw anak ko. Naskan amamuak no sino tagtaktakaw. Saan lanam na minsan nga inaramid da tikasta. Nga po tadyak agtagtagaray. Ulitin da. Aha. Pudno ka di tinadamag ko na nasuseng. Adda ka nun ang takaw iti bunga ti mais ni Manong Nardeng. Ayun nga rod, Vivian. Kanayon mo't na matakawan. Ay nawaw. Asino mat nga iti nangaramid iti kastanana. Day tagarod ti saan tayo nga amaw. Padasan nyo man kit diti agsaludsod kadagiti kaaruba tayo nana. Amangan no adda kadakwada ti nakakita no asino man day nga agtatakaw. Ti ko na ni Nardeng. Amangan no idirabi ay at tinakaw da. Sigurado nakaturog ti kaadwan. Day talaang anana. No inranada di nakaturog ti kaadwan, talaga anarigat amaduktalan no asino. Muwan nga rod. Agam sapay la kumaa. Tamaamuan tayo no asino man dagit ang agtatakaw. Anya ti ko ng Vivian? Adamanan kalugaran tayo anatakawan? Wen, Mary Joyce, ay na, agraira man dagiti agtatakaw, iso anasken nga agridam tayo anasayaat, narigatan ti matakawan. Asino nga min tinatakawan, Mari Vivian? Ni Manong Narding kano, ni Nana Susing amis mo tinangibaga kanya. Ay nawaw. Anya ka nung ay titinakaw da? No husto tinangag ko, ay kat inapit da ati bunga ti mais na idirabi eh. Anya? Ni, apayakas ta ti reaksyon mo, Mary Joyce. Ay, awan mat, Mari Vivian. Naklatak lang iti imbagam. Talaga asaan nga agbutang dagitang agtatakaw, Mari. Agraman mula ti sabali a tao. Paginterisan da. Day tangarod, Mare. Awan pa'y tinaramanan tinangimula. Ngam inapitan. Naimbag mat na nagawid kan, Mayo. Napakaday, bakit? Sa paday, ni gamamados por dos. Talaga amang ibabain ka, Mayo. Ay, nawaw. Awan te mo kadakas nga naramid ko. Ibatam ka di day ta, dos por dos ta, mga no, may lawan ka ka matamanak. Nasakit. Ay, na talaga amay pang-ur ko na ito. Padi. Ano nga minti pagpupudutan, ti ulo maya. Kasangsangpit ko lang, mit. Di kan agin di mo pay laang loko. Nalipatam ka din ti mais nga inyawid mo iti na minsan arabi. Mais mat gayam ni Manong Narding ti pinuntiryam. Anya? Mais ni Manong Narding kunam. Wan! Isu nga agsagana ka, takas ta unay nga unget ni Manong Narding. Sigurado asapulen na no asino ti awanan bain anangapit iti mula na amais. Naimbaglaangan, tanasalaw ka dito'y dalan, Manong Nardeng. Ada ka di ibaga, Vivian. Amu ko no asino tinangapit iti bunga ti mais amula, Manong. Ha? Asino? Ni Mayo akalugaran tayo. Ay, nawaw. Sigurado ka iti dayta, Vivian. Wen, Manong, idilim mabasak iti ayanda itay. Nakitak nga daokis ti mais iti malikudan ti balayda. Pangalaan da kumanga iti mais, kat awan mat garden da. No, ginatang dangay. Oo, day tati imposible, Manong. No siyak ti sika, mapan ka iti ayanda. Sigurado amaamuam ti sungbat dagiti saludsud mo, Manong Nardeng. Mayak man, pare mayaw. Sika maggayam. Anyat masapul mo, pare. Adala kayat ko sa lutsudan, pare mayaw. Anya day ta, pare Nardeng. Diyak pa'y naibaga ti sa lutsudak. Ngam kaslag nervyos kamutan. Ay, kuha. Ay, kastak no maditirik nak.
medyo pigir-gira pa ya. Ay, andyan nga main, ti salud-sud pa ya, pare. Gastoy ngamin, pare. Natakawan nak iti mais. Ket ada nakaibaga kanyak, ti may papan iti ukis ti mais, anay basura iti likodan ti balayaw. Ano kasta? Pampanunutan mas siyak ti nagtakaw, pare. Saan ka diya sika? Ay, nawaw! Sana nagtatakaw, pare Nardeng. Di bagakan ka. Hintay ti gayam ni bakit ti mais akin dan may. Di mo patpat yun ti asawak, Manong Narding. Anyat kayat mo sawan, Joyce. Nagulbod ni Mayo ken ka, Manong. Ah. Kinapudno na, iso tinangyawid iti mais idi namin sa narabi. Anya? Day tatipod no, Manong. Salsalod sudak no sa dino tinangalaan na. Ngam di namat ibaga. Ay, apo, naglukon day ta amayo. Masiguradok nga iso tinanghapit iti mais mo, Manong. Awan mat ti daduma, mabali na pangalaan na. Sa may sa rabi, idin sangpet na. Ay, nawaw. Siyak kumati mapan mangibagakin ka, ah. Ngam, awan pa'y nga minuwayak amapan iti ayan niyo. Naimbaglangan atay may ka. Isumit laga mas tao na iti nervyos ni Pari Mayo, iti agsarsarita kami. No siyak ti ka, ipabarangay mo ti asawak, Manong. Tauray siyak nga mismo nga asawa na, di nakipangpangag. Amangan nun ni Kapitan, tidenggan na. Unay kamutan. Nakalusutak ko man ka ni pare Nardeng. Rumwar kakit din, tamapan mo kasarita di tao. Hindi naklakas yan. Idi pa'y abalbal laagan ka. Tikunak, sarda nga mon ti agtakaw ngam awan matlat at dengdenggam. Anyan tulangan nga iti panunutan dagiti karoba. Ang mga nupan panunutan da kan kanunungak ti kalukwam. Kasano kayo may balod ah? Ay kat parikot munday ta ah. Kasano kayo dagiti ubing bakit? Di ka madanagan. Kabaelak ti agtrabaho para kadagiti ubing. Ay nawaw. Talaga gaya mapaibalod da ka. Ay kat no iso ti pagnak ma'am. Apay kit din asaan. Saan nga ron asyak ti nagtakaw pare? Apayaya, nagulit ka. Ni Joyce nga asawa mismo tinangibaga kanyak. Asi ka tinangyawit iti mais. Di mo kanu inbaga kenkwana, no sa dino tinangalaam. Saan nga ron asyak pare? Apay tay pilit mo. Wag! Aday nyawit ko ang mais ngim sana naggapo iti takaw na jay. Ay nawaw. Kaya't murot asawan. Ni Joyce ti agululbod. Anya timbaga na aya pare. Saan apod no, ako mari na tinangtad iti mais. Ken rabi ipay kano idi inyawid mo. Iso nga ora di mo aklunain. Ammo milatan no sa dino tinagapuan na. Kasano nga minamamuan na tipod no? Kati kumari na mismo tinangyawat kanyak. Awan ti amok di tamais mo tinakaw da pare. Ululbudan na kati asawa. Ay nawaw. Anya ti kunam itayan, Mayong. Ay ko, bakit, pare, di lang mabalin na pagsaritaan ta, dudwa talaan. Ay, saan na balay ta, bungal-bungal mo ti mais mo. Ay, saan pa yan na imas? Oh, di rin mo naman latipod no pare. Asi ka tinagtakaw iti bunga ti mais amula. Ay, pare Nardeng, ay sorry saan na maulit? Ay sana mabalinti kasta kanyak mayo. Saan lang anam na minsan ngay naramid mo ti kasta. Saan lang anam na minsan at tinakawandak. Anya nga ron ti plano pare. Ipabarangay na. Una, tasana na saya ti naramid mo. Napan mo ka inapitin, ti di mo mula. No amok bungal-bungal mo lang ti mais mo. Jakon pinag-interesan. Ay nawaw. Tas ikapay lang ti daganas ng agreklamo. Katpud numay, bungal-bungal ti mula mamais. Awan to pa'y usto akin nang kaw. Sa itap, ipabarangay nakparay. Uray no bungal ti mais ko. Saan lata nga umno ti naramid mo? Tay jay aklasi ti mais kidi, ti pakay barbaranggayak. Ay nawaw. Si kakit dimot Manong Mayong. Si kagayam tinang takaw iti bunga ti mais ni Manong Narding. Siya kon,
Apay ay nga ulit-ulitin niyaw. Kunamlan mayat ti bunga ti mais na. Saan mo't nga ruta na imas? Bungal pay. Anya ti ko na manong. Bungal-bungal ti mais ni pare narding ko na. Si kakit di mo. Pudno mat. Kas jay ti bunga ti mais na. Sa ita, adapay laganas na mat na magipabarangay kanya. Ay nawaw, talaga ang nagpuskol ti panagrup-rupa man niya manong mayong. Bungal-bungal mo't nasasawom dita. No si kalati nakakita ti bunga ti mais. Madismaya ka, bibihan. Makapawang ganas ka na 5 seats apartment ti bukil na. Ada kanumatan ni Kapitan Mayo lakay. Agsagana ka, tasangom ni Manong Narding. Ay nawaw. Awin. Sumangwak. Ulit tambay. Sa anak mo atulang. Tas ikapay lang tinatangsit. Istorya to amin kini Kapitan. Istorya ti bunga ti mais ni pare narding 5 seats apart ti bukil na. Ay, agsardeng ka man, Mayo. Pagyamanam talasingpat ni Manong Narding. Saan nakabinugbog? Ha, siyempre, kabutang nakabakit. Agsardeng ka di wano saan? Ay, tayo 2x2 bakit? Di mo itutok Ay, Talaga nga agdisso da ito'y ados por dos kan ka, Mayo. ay, excuse me. Agsaga na akong bakit. Ang mga no aguro-uro ay na Kapitan. Kan pare narding iti barangay hall. Ala, agawaam ta itulod ka di barangay hall. Amangan kit dino sa bali ti pagturungam. Agbalbaliw ka nga minan, Mayo. Saan kan nga uping? Di ka kadimabain iti kastangar aramidam. Is-eskortan na kapay ti asawam nga umay dito'y barangay hall. Mayo, mangmangag mo ka diti magbaga ni Kapitana, ha? Ay, nawaw. Kanya nga minanti ko na Kapitana. Agbalbaliw kan kunak. Narigat no makita dagiti ubing ti kastangar aramidam. Amangan no isunto met ti aramiden da no dumakal da. Uwan, Kapitana. Sana na maulit. Siguraduam lang, Mayo. Kasyam ni Joyce nga asawam. Diyak kayat makita nga is-eskortan na ka nga umay dito'y barangay hall. Nalawag ka di? Ay, uwan, Kapitana. Las ko na ito yun. Promise. Ay, nawaw! Di mo alaan ti di mo nagrigatan. Tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdum nga. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Oh, itaman pa yan na sapa ka nagawid, Henry lakay. Isaram ti ridaw, tinabakit. Ay, nawaw. Apay ka di. Aramidam ka din ti bagbagak. Anya nga min day ay ha. Mingmingam ana imbag to'y napidot ko di tadalan Oh, nay. Ay, nawaw. Nagkadwa balitok nga alahas lakay. Kontrolan tang hiwat mo. Ang mga no damakangag. Ay, nawaw. Mano nga tatigatad day talakay. Hindi tati santa pa asigurado. Ang dalo sa mangkit di ti kabinet. Ta iso ti pangidulinan ta.
Di mo dakdakamatan iti uray asino man ti maipapan ka dagito nga alas. Nalawag. Maritina! Mare! Ne, si kamat gaya, Mari Elsie. Apay ngay, adi ka pa'y nakasukat, Mare. Nalipatam sa mutan, ang nakitulag ta ka ni Mrs. Bernabe. Ay, saan matkit di, Mare? Ngam, saan ako na makipordiya, Mare? Ay nawaw, apay ngay, Mare. Diyak kayat ti mabannog, Mare. Anya? Sa maysa, diyak kayat ti ngumisit. Manipod ita, rugya kun ti agpapudaw, Mare. Ay na, kala at samat ti panagbaliw ti kapanunuta, Maritina. Idi kalman laeng ang nakitulag ta. Ngamita, di mon kayat ti makipurdiya. Ah, talaga kasta, Mare. Si kanton ti makaammo nga agpalawag ka ni Mrs. Bernabe. Ay na, nabsuka ka. Ida, nagmayat ti maturog no kastoy lang, Henry Lakay. Ay, uy, pudnutin ako ng bangait. Kastoy gayam ti biyag dagiti baknang. Nagmayat tirik na. Wan nga rod Lakay. Ugayam, di mo liplipatan a punasan dagiti balitok nga alahas ah. Wan ka di Lakay. Danag mon aya. Nasken a punasan tapno sa nakataptapok. Wan. Punasak inton madamdama. Relax ka kadilaang. Alaga ro, tain nak ijasirok ti mangga. Iturog ko man ijay. O sige. Riingan kanto inton mangal daw tayon Lakay. Parin Ray! Ho! Ray! Sige magayam, pare Donald. Disturbo kay ti pan naturog. Apay anyat ibagamaya. Salsalod-sudin na ka ni boss. Apay kanungay, di ka umayain. Kwa pare. Diakon kaya tagtrabaho iti construction. No, kasta, at sa bali at trabaho mong paray. Ay kit maturog latan ah. Ay, nawaw. Pangalaan nyo, iti ka nanyaw, no di kagtrabaho. Agtrabaho kami man uno saan. Agbiag kami lata pare Donald. Sigurado ka nga rudan, iti desisyon mo pa rin, Ray. Wen. Ay, ibagam tulat taman kanipos. Nga ore agsapul da iti kasukat ko. No, kasta ti ko na makibagak ka ni boss. Di mo matkadwa ni Tina, Elsa. Talaga saan, Nana Roseng? Idi pa'y napalabas alawas, adi na kayat ti makipurdiya. Ay nawaw. Iti anya ka no agapaw. Diyak man amo, Nana. Makadlawak man kadagi diyang agasawa. Kasla saan damot tan agtrab-trabaho. Apay nga eh. Tunggal lumabasak iti paraangan da, at da ni pare Henry ang nakaturog iti sirok ti mangga. Nimot Maritina, nakatugaw lang iti asidag ti tawa. Ay, simadot da siguro man nagtrabaho. Mapanmuntuman ida sa rungkaran na naruseng. Ang mga nuan nyamat tan ti mapaspasamak kadagi diyang agasawa. Sikat agpaili, bakit? I-withdraw ka di amin ti savings na Lakay. Uy, i-withdraw mamin. Masukatan to, no ilako tati alahas ang napidot ko. Gumatang kan iti abastuta. Awan ka di pa iti planom amang ilako iti dayjay nga alahas Lakay. Intun to ah. Saan pa nga ita? Amaan ki din sa pulon ti akin kukwa. Nawun matkit di ah. Mudtoy nga rodan ti pasbok tagpaili akon. Adda, iti sigod na kay kargana. Ingkalaan ni Jay. Alam to matilunta na, ay supay nga usarin tang agbakasyon. Nakay magayam nanang, anyat aramidin nyo dito'y balay. Nakailad ka man na, Henry anak ka. Awan ka diti trabaho. Ay awan, nagikatakon. No kasta, podnaw dagiti dumandanon adamag kanya. Relax kay kadilang nanang. Ay nawaw. Naa, saan tayo abak na ang anak ko? Anyan tulaangan ti kaninyo kinitina no saan kayo ngagtrabaho.
Ay na, saan kami tungag bisin? Ipasiguradok day ta. Ay na, Henry, aya. Anya launay ay ti pagtanagan nyo nanang. Ay, jak amo no anya ti kinkinan nyo nga agasawa. Kalaat mo't asim madut kayaw. Daytan samo lang nagbuybuy ay ti TV kan agil-ilad ter aramiden nyo anak ka. Ay, sumurot kay mangkidi kanya nanang. Aday pakita. Makit-kita yun, dagito nga lahas. Ay nawaw. Nagadu nga alahas anak ka. Kas makita yo, balitok dagitoy. Sa dino tinangalaam iti dayta. Napidot ko iti dalan. Anya. Ay, numaila ko dagitoy nga lahas. Di dakil tong ti kwarta tayo. Ay, jak amo kan kahinray. Makapatakder tayo mat iti mansyon Mansyon mo't nga bagbagam dita. Imbes nga isublim dagiti alahas iti akin kukwa. Saan tatagi ko ang matang? Awan to pa iti mang sapsapol. Talaga siguro apara kada kami dagitoy nga alahas. Ne, imay kayo matgayam nagpasyar nanang. Wala, tanadamag ko ter aramiden yung agasawa, tinanak ka. Ha? Saan kayo matang nagtrab-trabaho? Saan ka di anay pakita ni Henry kada kayo ti kinabaknang mi, nanang? Ay na, di yu pagintirisan ti saan nyo ako kwa. Da kayo mat nanang. Amangan kit dino kayat yu ti agbakasyon. Plano mi ka ni Henry ti ag-beach inton sumaruno alawas. Ay nawaw, maibuston ti urnong yaw, iti kastang aramiden yaw, anak kaw. Masukatan tumat lang, nanang. Oh, anya ngay. Sumurot kayo kadi, tapno ang mumi no manuti may budget. Ikargaman dagiti alahas dito'y kahon. Ay nawaw. No kasta, itugot tamat lang dagiti alahas. Ay wala, narikitin. Amangan no takawin da. Ay, sapay nagdagsan na jay. Uray. Nasaysaya atin ti agsigurado bakit? Sige, ikahon ko inton madamdama lakay. Kargami ti lupot Di ka madanagan. Amok dagitan lakay. Ala, agawam kit di ti agsagana ket ni anyat orasan. Pudno ay tinadamag kumaray. Nga, anya, pare Donald. Nag-out of town ka no, da pari Henry kan Maritina. Ay, Jackman amo pare. Kila ta nagbaliw dagi dyan nga gasawa. Ay na, pudno unay tanako ng pare. Saan damat ta na makipurpur diya? No nyamot at nakanda. Ni Maritina, di na kayatan ti agtrabaho, taamangan kano nung umisit. Kuri ni pari Henry. Nagikat iti construction na pagtrabaho may. Ay nawaw, naimbag man ta dapay kwartada apag out of town da. Tiurnong da siguro at usaran da ikamaray. No ngay may baos. Di awanay. Back to zero da manay. Day tangarod kat, pare Donald. Nay, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan na naruseng. Mapanak man iti ayan ti kabsat kaw, Elsa ibalasang kaw. Nag-out of town kanumat da Maritina ka ni pare Henry. Apay, san kaya si Morot kadakwada, nana? Sana. Tapno makapasyar kayo mat kumaa. Iti kasto nga edad kaw. Saanan nga importante dagita pasyar-pasyar kanyak. Ah, uwan matkit di nana. Ay, madamag kuman gayam, Elsa ibalasang kaw. Pudno kaday ang nag-apply ni Kumarim Tina itilaon. Ay, day tati saan kong amo, nana. Iso nga minti ko na ti kaaruba mi akadwana. Ay ka, uwan siguro, nana. Salud-sudak tuman kada boss. Ay na, jak amo kadagitang agasawa. Talagang agsaysayang da iti kwarta. Aywan gayam, nalipatak nga imbagakin kalakay. Naibusan ti kwartata. Nanginamat gayam ti mabayadan ditoy.
Talaga akas ta bakit? Ngam di ka madanagan. Ilakot ang to ti alahas ang napidot ko, sakbay nga agawit ta. Ay nawaw, magagaran ako na makaigam iti napus kula kwarta lakay. Ay, ursya mo ta. Ay, numailakot ta dagi jay. Bayadan ta adagos ti lunta. Kin kargaan ta man ti savings account ta. Okay, no kasta ti planom lakay. Umanugo ta. Ita, enjoy yung tapay lang ti bakasyon ta. Tapno dami ganas ang nagbayad ta. No may lakot ang ti alahas lakay. Paggudwaan ta, ti bayad na. Ay, nawaw. Apay ngay? Katwan tatinultulungan kamat amang bagkat. Kan pinunpunasak pa'y dagi jay. Ala, sige. Pagguduan ta, no mano ti bayad na. Ang sakbay day ta. Bayadan ta pa'y nga umuna ti loan, Ay, rumbang lang lakay. Narigat mo no panunutan da nga ulbuda. Sigurado amas daw dagiti kalugaran tayo, no mabayadam adagos ti loan ta. Umapal da pa'y kunama. Ay, nawaw. Ay, nagmayaten ti kastoy abiyag. Kumusta nga Henry lakay? Mano ti pinagbayad da? Ay nawaw. Kunak man no inla ko mong dagiti alahas Henry. Awanan bakit? Awanan? Anya ti awanan? Sanda ka numit gumatgatang iti kastoy nga alahas. Apay kumasaan? Piki ka numit dagitoy. Saan ka no apod no abalitaw? Anya? Amangan mo't no inulbudan da kalaang. Talo abayar ti nakasarita ket agpapada ti bagbagada. Ay nawaw, kasano pa yan nita Henry? Kasano ta pa yan? Kumusta nga iti out of town nyo iti asawam, Tina? Ay, mabalin ka di iti bumulod iti bagas nanang. Anya ti konam? Bumulod kami man iti bagas yun nanang. Ay, nawaw. Awanan ti maysa ang minanang. Kasano ang napasamak da ita? Nailawan a ginastos mi ti savings mi. Kanti loan mi a kwarta nanang. Namnamaan mi nga minapudno a balitok tinapidot ni Henry. Nga saan matgayam? Isumat lagayam asan na sa pulan ti akin kukwa. Ay, nawaw. Unay ay nagasat yung anak ka. Anan anana ang kasyanda kami. Pabuludan da kami iti bagas. Oh, adto yun ti binulod ko a bagas, Henry. Ay, nawaw. Anya ti katawa am lakay. Na, anya't mapaspasamag kan lakay. Ay singyo alabsong. Ay, nawaw. Ang palakan samat tan, Henry. Hay! Nagbala nga. Sana nga nagbala. Ay, huyo? Ay, napang-asim, Henry. Di ka agararamid. Ay, umadayo ka mang kanyak. Apay, asino ka? Hoy! Saan na nasaya? Tikas to yung mapaspasamag. Brungi! Ay, handas kan nga agsubliak iti ayan ni Nanang. Nukas tangarawd. Amangan no agbalan ti anak kao. Sana siguro ang maakseptar dagiti napasamak, Nanang. Diyak mo, nga magkalat matlatan nga katkatawa. Ay, Diyos kao. Day tuya ti bagbagak. Ala, umunakan nga agawaid. Amangan kit dinurumwar. Kit narigat ti agsapol. Bantayan pa'y lang ti asawam. Ta sumaruno aktaw. Wala nang agawaan nyo Wen, kasaritak to ni Kukoy. Tamapantayo man ipacheck up ti asawam. Amangan kit dinun na apiktaran meten ti panunot na. Gapo iti alahas nga pagarup na abalitaw. Agbalin ko man nga adal day tanapasamak ka na kayaw, Tina, Henry. Talaga nga awan ti isi mani anak ko. Naimbaglaangan at anasikaw kasanulaangan nga'y. Nudwa kayo ang naapektaran ti panagpampanunot na. Wan nga rod, Nanang. Saan ang nasaya at ti kasta nga'y naramid yaw? Naglun kayo.
Kun ginastos yu ti urnong yaw. Nagbalin kayo asa daw, gapulaang iti dayta nga alahas. Saan mimot ngamin anam namaan? Asaan gayam apod no abalitok dayjay, nanang? Inton ba minsan, timbangan nyo ang naimbag dagiti desisyon niyo. Di kay agdardaraso daw, tanarigat ti maiyaw awan anak ko. Pagyamanan nyo takas tala ang tinapasama kada kayo. Ano sa inyo ti mangrugi manan? Aggagat kayaw, tapno mabayadan nyo tilon nyaw. Ay nawaw! Di mo tagikwaan ti di mo kukwa. Agsalukag ka, tapno agprogreso ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyak. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padgan mi adumdum nga. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, sa dino man ti ayan day ta groceries. Dito'y laeng met tinangidulinak idi kalman. Nagyat isapsapulam ba ya? Aburido ka madain. Nangip ipanamanan iti groceries nga indulin ka Dariyaw. Apay di mo makita timpatong ko agroceries iti aparador. Sino nga man tinangibaga apakibiyangam dayjay Para iti apo ko ta dayjay anya. Para iti apo ko ta ken Flora. Tingay apo ko ta ken Linda. Sika no adamot ti itad mo ken Philip. Ada mo paborito. Apay da kasta. Ay agsardeng ka man si kalakay. Pakibiyangam la amin a desisyon ka. Ay nawaw. Jak amo kang kaisang. Bakit kan? Amam ti hostaw kung saan? Agpasyar tayo kanu iti ayan dananang kentatang, Brando, lakay. Apay ka na? Mapantayo laang agpasyar, Kunak laki din no niya tinapasama. Kailiw da kanun dagiti apo ko da. Ay ka mapantayo, Sigurado ka kadi akayat mo ti mapan, lakay. Sige kay di mo't. Una, sana balay. Ta bakit mo't ni nanang? Di na mo't siguro kabaalanan nga ikamat ti 2x2 kanyak. Aging gagayam ita, kat di mo pala nalipatan day jay, lakay. Ay ikaw na. Ay no, awan ni tatang ide. Ay jak amaw. Amang minalmalo nak ni nanang. Si Mang Putmut gaya mo ni Linda, Dariyaw, lakay. Kasangsang pe na. Ay nawaw, jakmat makita ni Nika nga apo ko ta. Amang awampay. Ura siya ka dyan nakita. Ni Philip pa lang apo ko tati kasarita ma. Itay pa nakatugaw itiruar. Awan mo tinapatag nga bagakan ko na. Ni Nika kumati kayat ko ang makasarsarita. Ay, awan manen ti amok no kasta. Andan tumanan agsakit tinakam na ano kwa. Anya kumangay agapo. Ipadlaw mau nga da paborito. Ay agar aramid ka bakbakitan. Ay agtal na ka man si Kadariyaw. Agpakalaing ka manin ako nakag. Na, pasyak pa'y kayam tagpakalaing ita. Ay, no kasta ka na yung aramidam.
ang mga ano dahi tapay ti sana pagkinaawatan. Iti apo ko ta. Maday ta. Agkapikan, Philip, apaw. Agyaman nak, lolo. Mangan kamot iti tinapay Ngamnay. Naibos ti palaman. Okay lang, lolo. Sa nabalit at damot kape. Ay. Daitamot ti kayat ko kun ka, Philip. Saan ka anaarte? Una, tasantay mo't abak nang, lolo. Siya ka di paspasagidan nyo dita, Ay nawaw. Unay kan isang. Adayan nanggag mo anagan, mau. Awan mo kitay. Milagayam. Ay, apok. Paspasin siyam ni Lolam, Nairwamak kang kuhanan, lolo. Ada ako, Lola. Ay nawaw, naimbag lang ang tadakan ni Kaapaw. At kayat ko nga itudkan ka. Anya day ta, Lola. Ipalagip munto man madamdama apaw. Agmerienda ka pa'y nga umuna. Mabit lang irwar ko tigatas kan special apalaman. Adamat kapya nakaparabaw iti lamisaan, Lola. Sa maysa, okay lang ang kanyak, uray awan palaman ti tinapay. Ay saan ni Kaapaw? At ginatang ko aparakan ka. Anya? Mabit lang ang talaan. Sigurado ak amagustuam dayjay apaw. Imported kanu ka dayjay. Nakakapi akon, Lola. Rumwarak pa'y, tatumulong ak nga agluto iti kanan tayo. Ay mabit lang ni Kaapaw. Ada ka di bagam, Lola? Alaom dayto. Ay nawaw, anya ti linaon day ta karton, Lola. Regalo para kan Kaapaw. Tida duma ket inted dala ang kanya. Ngam saan ko ang mausar. Iso nga ited ko latakan kan. Tida duma talaga aginatang ko para kan ka. Nagadun, Lola. Jak sapay mat kabaulanan na bagkatan. Adama ni nanang mau. Mala, agawa am kit di ti mangilumag. Ang mga nuad na makakita. Lola? Unusan, ilumang mo pa'y laang itilikodan tiri daw. Bantayak to, apaw. Nakitak ti naramid, mau, isang. Ha? Hindi ka man naging didyam, mau. Adda ka di parikot, Dario. Nakitak tinted mo kanini ka nga apo ko ta. Ada regalong para kan kuana, ngem awan ti para kan ni Philip. Ay nawaw, siyak ti gimatang kadagijay, lakay. Katap no ibagakan ka. Siyak ti agdesisyon, no asino ti kayat ko apang tedan. Ha? Pakialamero ka launay mga main. Kas iti kadayon ko nga ibaga. Pagrugyan tao ti sana pagkikinaawatan ti kastangar aramidam. Ay sus, relax ka kadilang, lakay. Saan to ang mapasamak dayta? Saan abale? Tain lemeng mimot ang nasayaat. Saan dan to ang maamuan? Adda ka mo lagayam dito, Ruar, Philip, anak. Itay pa'y asap sa pulon ka. Agpapaanginak, nanang. Apay ka di anak ko. Itay pa'y ngamin na makadlawak ka ni Lola. Ha? Itay nagkapiak. Awan ti palaman ti tinapay nga ing kape. Idinini ka ti nagkape. Ay nawaw. Inroar ni Lola ti palaman kan gatas ngayon dulin na. Si kakit di mo anak ko. Saan na ba lilatan? Tinapatag kat pinagkapida ka mat. Nusak lang amang pampanunot. Kasla da paborito ni Lola. Ay nasaan mat siguro anak ko? Uray di na ibaga. Madlaw ko matigaraw na. Kita mainton madamdama. Adun tumanan ti mayawid ni Nika akasinsin ko. Agawid kayo ka din, Manang Linda. Wan ading ko. Agawid kami. Ni Philip, agbati ka no pay.
Mabit lang, manang. Adda ka di ibagam, ading ko. Ay, alaam da ito'y manang. Ay, nawaw. Ti groceries kan chocolate samot nga inted ni nanang kani ka nga apo ko na dagito'y ading ko. Ay. Amang ano sa pulan nanto. Saan manang? Isupay kit di atin ang ibaga pagbingayan da ka ni Philip akasinsin na. Anya? Narigat matlaang no ninika nga anak ko ti kanayo na may ranranod. Amang ano day tapay ti pangrugyan ti saan da pag kinaawatan nga agkasinsin. Ay na, agyaman naklaunay, ading ko. Sigurado ang maragsakan ni Philip, numaamuan na ti inaramid ti kasinsin na. Addan sa bisita yun, nanang. Bisita, Adamat pink at chinilas. Sapay ka barbaro. chinilas mo day ta, Philip Barok. Impadas ko laang itay. Ha? Chinilas ko? Wun, inted ni Lolam. Ay nawaw, sabong-sabungan da ita at chinilas. Para kininika ko ma. Ngam imbingayan da ka. Di ulat ta kuman inawat Ang mga no panunutan lagi ti kaaruba abaklaak no usarak da ita. Ay na, si kakit di mo tanak ko. Pagyamanam kit di takas di ti kapanunutan ti kasinsin mo. Iso tinang tedan ni Lola yo. Ngam imbingayan na kapailaan. Agpudno ka man kanyak, Linda. Ha? Nasalaw ko ni Philip iti dalan itay. Imbaum no ka na agumatang. Nakitak ti chinilas ngayon suot na. Saan ka maawatan, lakay? Pink, kin sabong-sabungan da di at chinilas. Apay, bakla ayan ni Philip. Anya? Nakitam laang aping kan sabong-sabungan ti chinelas na. Panunutan mo tan abakla ti anak ta. Okay. Awanan ano agbalin na bakla ni Philip. Ay sos, awanan ti gwapong anak ta. Ay nakamali ti pampanunutam, lakay. Ti chinelas nga insuot na kat inted ni Lola na. Anya? Pink asabong-sabungan, tapara ko makinini ka dayjay. Amumet nga iso ti paborito nga apo ni nanang. Naasyan laang iti anak ta. Iso nga imbingayan na. Ay na wow! Bagay mo matgayam ti pink at chinelas, Philip kasinsin. Ah? May bagay launa iti sakam kasinsin. Agyaman na ka kasinsin. Pink mat nga min tinted ni Lola kasinsin. Iso aday talatan tinted ko kan ka. Okay, insan. Naggasat ka launay, tas sikat ti paborito ni Lula. Ano kastang agpasyar tayo iti ayanda? Ada itid na. Syakit. Mga anak lang iti lamisahan da. Sa balin ti panangkita na kanya. Jakbat lang kaya tikas jay nga ugali ni Lola kasinsin. Apay, mate. Saan anasaya tikas jay anya? Agpapada tayo lang nga apo ko na. Iso asan anasayat nga da paborito na. Ti aramid na akastakat pangrugyan ti saan apagkikin na awatan kasinsin. Ibagaman kinini ka nga umay dito'y balay, Daryaw. Ay nawaw. Anya ti bagam iti apo ko ta. Apay aya sa ludsudang pailaan. Di ka gugat Uday ka mutin. Agsal sa lunsod la da tao. Kasano ajak makapungtaw kat nagadua sa ludsud mau. Anya nga min ti pagpupudutan ti ulom aya. Basta ibagam iti dayjay anika. Taumay dito'y balay itamot laang. Mapan ka iti ayan na no kasapulan. Siyak pa ti baon mo mate. Mapan ka wanaw. Nata grubwata kaon. Di ka kadin agungoy. Tani mataranta akarkaraw no kastaka. Ay da naman, anak ko. Ay, hagawam ta makain inumak. Ay da. Ato yung tidanon Anya nga min aya tikinkin na niyo ta inanusan niyo anagnag na nga imay dito'y balay. Imbawd nak ni nanang yaw. Takayat na kano ang makasarita ni Nika nga po kumay. Ay nawaw. Apay ka no tatang? Ay, amaw. Agong ugot mo ti inayaw. Ay nawaw.
Sapay busy ni Nika. Ada practice da ijay pagadalan ita. Urayak langan. Numarabyan nga eh. Urayak tagkuyog kami. Sigurado ang makaungot ni nanang mo no agawid akajak kadwa ni Nika. Ay nawaw. Agbuya kay pay nga rod iti TV tatang. Pagururayan niyo iti apo ko yo. Anya di ba gam lola? Agpudno ka man kanyak, Nika. Nakitak ti Pink kan sabong-sabungan at chinilas ngayon suot ni Philip. Iso ka di dayjay, ti inted ko at chinilas kan ka. Ha? Ibagam ti pudno kanyak, Nika. Wen lola. Iso dayjay. Inbingayak ni Philip akasinsin ko. Takas laawan matintad yung kankwana, lola. Inted ko lang arudan kan ka. Inted mo matgayam iti sa balay. Ay, nawaw. Di mo latta ko man inalala no saan mo gayam a kursunada. Ay, sana kasta, lola. Jak ngamin kayat amarik na ti kasinsin ko, asyak ti paborito yo. Pasensya kayon, jak kayat ti riri, lola. Aha, nagadungam mom, Nika. Syak ti paborito yo nga apo. Ngam sanak anaragsak, lola. Ngamin, sigurado ak apagrugyan to day tatisan mi apag kinaawatan nga agkasinsin. Anya kay timbagan ni lolam ken ka, ni ka anak ko. Nasakit tinakam na, nanang. Ay nawaw, apay ka no? Nasakit tinakam na. Tanamuan na nga inted ko iti kasinsin ko ti daddaw maarigalo na kanyak. Anya kumangay ti pagpungtutan na. Jak amo ka ni lola, nanang. Jak maawatan no apay akas jay ti ugali na. Ay, aging gagayam ita. Kat adda pa paborito na kada kayo nga apo ko na. Day tangarod, nanang. Di na amo aday tanto ti pagrugyan ti saan mi apagkikinaawatan. Kasanon to, no isingir to ti kasinsin ko kanyak. Jakmat kayat aguranak ni Philip, gapulaang iti day tabanag, nanang. Naimbaglaang nga takas ta ti kapanunutam, anak ko. Husto laang tinaramid mo, barang makaamiris to ni lolam. Lakay, di mo iluto amin ti bangus nga inorder ko, ah? Mangibati ka iti 2 kilaw. May 1 kilo para kan Philip. May 1 kilo mat para kada Nika. Ay nawaw. Itaman pa'y apatas ka kadagiti apo ko ta. Naamiris ko nga main ahusto ni Nika, lakay. Saan ang nasaya at nga da paborito? Wala, agyaman tayo ti Diyos ta. Nakaamiris ka mailaang ngayon. Narigat matpiman, no siyak pa'y ti makagapo, ti saan apagkikinaawatan dagiti apo ko talakay. Ay, punutan ako ng bakit. Iso arumbang apatas ti tratom kadakwada. Iti kasta, awan ti pagsakitan tinakamda. Ay, nawaw! Liklikan ti agbalin a favoritism. Tapno awan pagtaudan ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.